خب درود، عرض احترامات هموطنهای عزیز. امیدوارم که یک و یک شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشین. واقعا در همین ماه شریف رمضان برای مسلمان ها و برای انسان های آدم های ایماندار ها که به هر حال دین اسلام بعضی انسان ها را الان داره تربیه کرده نتونیست و 77 پشتی اونها را که 13 عصر 12-13 عصر می شود که اونها را تربیه کرده نتونیست، گپی دشنام و تحقیر و توهین کرده خچگ نهگار نکنه گفته نوار نکرده بودم. خدمت قپیده ایستادم از نوار که تا که نوار نکنم باز صد نکنی بیعقل است، یک گپی دشنام می نویسه برای خودش ناخوب می شود گفته خودداری می کردم. اما بعد از دیدن نواری چپشوی چایخانه راحت دیگر بگیم که مجبور شدم و خیلی خدمه الان تا ساعت اینا 11 می شود قپیدم ایستادم گفتم نمیکنم نوار که دیگر باز بگیم که نشید، مجبور شدیم که نوار کنیم. خب چایخانه راحت نیز از بین رفت. بیاین اول تا آمده رسیدن به چایخانه راحت ما اول کم ترک امام علی را و سیستمی بگیم دولت داری او را فکرانی امپراتورانه او را و اطرافیان او را باز خصوصا در همین انتخابات پارلمانی که همگی چند جایی که در دیگر بگیم انسان ها رسید و اکثر باز هم بگیم امام علی خودش اشغال کرد. البته که را میتونست که 97% در خودش کنه، 3% کوکلا بازی کنه، بازم به هر حال زیادتر کرد برای خاک پاشیدن برای جامعه چشم جامعه جهانی. و اولا ما کم ترک سیستمی همون امام علی رحمان برای شما بگیم که از نگاه تاریخ و این خیلی سیستم ها بود نبود و گذشتن این خیلی سیستم ها، عاقبت این سیستم ها بچه آورد رساند او ملت ها را و او خلقیت ها را و او دولت ها را، البته که ما کم ترک بگیم که دور نرفته مقایسه میکنیم. البته ما عصرهای دور نمیریم، بلکه میایم گیتلر همین امپراتوریست که بگیم که فکرانی میشلینیش یعنی عاقبتی آورد که یک دولت بگیم با جنگ بکشه، با خون بکشه، با یکسانی بکشه و زن مرد کودک بگیم کمپیر پیر مسفید قربانی بگیم که جنگی و شود. و از آن جمله امپراتورسکی میشلینی که داره بگیم ولادیمیر پوتین که بگیم روسیه، هر یک تا اینا میشلین اینا فکرانی اینا امپراتوری هست، یعنی که امپراتورسکی میشلینی دارن فکر اینا که ما چیکار کنیم همین مردم زیرتابی خود کنیم. البته که گیتلر هم از همین چیز شروع کرده بود، یعنی که باید نیمس باشه، یعنی نیمس قدش بلند چشماش کبود باشه، بیرن از نیمس بدنگی ملت دیگر ملت در حکمرانی گیتلر بگیم که عموما انسان حساب نمیشید، یعنی
қадри инсонӣ надошт дар бигем имрӯза амин Германия. ва аз он ҷумла агар мо назар кунем, худи дар Россияам берун аз Россия для русский дигар инсонҳо умуман дигар бигем чи шаҳрванди ӯ боша, Якутия боша, чи бигем дигар инсон боша, фарқ надорад, дар худи Москва таваллуд шидагӣ боша, бобош агар дар Москва таваллуд шида омадеста боша, аммо неки хунию генетикаи ӯ агар дар дигар миллат мансуб боша, ки ӯ инсон намедона бигем ки аҷдодаш ки аст, мисол ӯ танҳо медона Москвара шаҳрванди аму таваллуд шидагӣ аст, ӯ барои урус бигем ки уже одам ҳисоб намешавад. яъне ҳамин хел системара месозанд. хусусан имрӯза ҳамун коре ки Эмом Али Раҳмон бо ҳамин якчанд бигем ки парчугани бо ном таърихдониш карда истодааст, айнан ин система системаи императорский, яъне система ҳаст, ки фақат бояд ҳамун миллат, ҳамун чиз ва ҳамун бояд боша. Не ки аммо оқибатш омада дар ҳамун сохтори Гитлер бигем ҳам немис азоб кашид, ҳам дигар миллат қир шид, ҳам немис қир шид ва ғайра ва ғайра. дар худи Россияам боша, Россия для русский оқибат дар ҳамун мишлени, ҳамун фикрронии императории бигем ки системи имрӯзаи Россия, яъне Путинда бигем ки массова жертва бозам урус шида истодааст ва бигем ки оянда низ урус ҳамихел мешавад. ва ҳамчуноне ки оқибати императорский мишленӣ ки овард, яъне фикрронии императорӣ Германияро қариб ба нобудӣ бурд ва бигем ки як муҳлате бигем пораам шид, тақсимам шиданд Германия, ва яке ҳамин императорский мишлении имрӯзаи Путинам оварда бигем ки ҳамин Россияро ба тақсим мебара, мерасона ва бигем ки ба нобудӣ меёра, мерасона. ва аз он ҷумла худи яке императорский мишлении СССРам, яъне боиси ҳамун фикрронии императорӣ шид, ки оқибат омада бигем ки сари худша хурду ва бигем шикаст хурд, тақсим шид, яъне пора шид. имрӯза Тоҷикистони моам айнан ҳамин чиза падгон карда бигем ҳамин дар мардум оварда истодааст. яъне Тоҷикистон барои тоҷико бояд номи тоҷикӣ боша, инаи кӯча Рӯдакӣ боша, инаи деҳа бояд Шамсиддини Шоин боша, инаи намедонам Абуалӣ ибни Сино боша, номҳои бузургои мо боша ва ғайра падгон карда мардума якдигарда чӣ карданд, против сохтанд, оҳиста оҳиста овардан ба якдигар против сохтанд. хусусан охирон чизҳое ки бигем алиш кардани номҳои бигем ки минтақаҳо ва дар дигар инсонҳо дар ҳуқуқи сиёсӣ ҳақ надодан, бигем чи бигем худи болои сари мардуми Бадахшон армия кашида дуромадан, яъне дигар мардум ҳозир мехезанд мегӯянд ки мо помириёам тоҷиканд, бародарои моанд, ҷони моанд, хуни моанд. неки рӯзе сари Бадахшон армия кашид, ман шоҳидиш ҳастам, ама қарсак зада ждат карданд ки оннаи гансора, оннаи ёро овара, ёро нобуд кунанд тезтар. гуфти ҳамн гапҳо Тоҷикистон тоза шава аз амиё. яъне ин чиз буд, ман худам шоҳидиш ҳастам ин чиза. якта дуташам нагуфта бошанд, яке зиёдаш тарафдори ҳамин чиз буд. ин чизе ки нест ки бигем ки халқ аз ин чиз бехабар буд, мардум хабар надошт. дар вилояти Суғд, ҳамун шабу рӯз ман дар вилояти Суғд будам, яъне ҳамин хел фармон доданд ки ай хонаотон ягон ки набироед, яъне хонаотонда тамом ҳамун бегаҳ мешид, дар Бадахшон дуромадагиян Суғда мегуфтанд ки хонаотонда бидироед. ҳамин хел торик шидан гирифт, хона дуромадан, тамом кӯча набиро, бера набиро, хаб кӣ.
یعنی همین طرز بگیم که در خیلی سوخت بود، ولی دیگه جوش که ما نمیدونم، نبودم هم شب روز دیگه جوشه. اما وقتی روزانه میبرومدیم خطی بگیم همون انسانا یا چی بود؟ گفتم اونا یو رو براکو یو رو پول نابود کردن در کره، هر شوه یو رو نابود کنیم. یعنی امپراتورسکی ایده امام علی رحمان در خود داخل مردم با نام همون پاتریاتیزم تاجیکی هم خیلی جا شدگی بود. خب خیلی جا کرده بود و امروز هم همین چیزا با همون بگیم که و همون داملا جانوف و دلوار بگیم و دیگر انسان هایی که دورانی ها از آن جمله اونا اکتیور از آن جمله دورن، اینا هم پدزکزنای همین چیزا بگیم که چیکار میکنن میسازن. همچنون که گفتم که در گرمانیا که دیگر اقلیت ها انسان حساب نمیشیدن، امروز در روسیه نیز دیگر اقلیت بیرون از اوروس آدم حساب نمیشود و همین خیلی سیستم را آوردن در تاجیکستان. بغرض از تاجیک دیگر انسان حساب نمیشود، یعنی همین خیلی سیستم را آوردن. آهسته آهسته این چیز که سخت کشید جاش گرفت، امام علی رحمان برالا شروع کرد همون تاریخ بگیم که دور نبوده، این 80 ساله 70 ساله ما را بگیم که از بین بردن سر کرد، نابود کنیش. یعنی 60 ساله 70 ساله تاریخ همون، حالی که ما تاریخ های قدیمه و کهنه و دیگر این چیزها را نداریم. یعنی همین چیزها را نابود کردن سر کرد که این چیز هم بود که یکی از نشانه های بگیم شهرداری ما بود، یکی از همون تاریخ های بگیم که چخیل دوشنبه از یک دهات به یک شهر تبدیل یافت با چیزها، یعنی تبدیل شد این چیزها، یعنی یک ستاتوس شهر گرفت و بگیم کلان شد، عاقبت آمد پایتخت یک کشور شد، پایتخت یک کشور شد. این چیزها هر یک تاش میگن که با روسیش میگن گاستا پریمیچرتنست. شخصا اگر من میبینم پرزیدنت چایخونه راحت ده، همون زمانی که ساختن انسان ها چه لباس ها قطعی اول کار کردن، همون گذشته ها باباهای ما بگیم همون انسان ها همون کلوش محسی لباس های کشود میان بستگی در سر تاقی، همون دخترها مثال همون زمان ماما ها ما گذشته همون کرتای اطلس ادرس تاکچه قطعی چاینیک در دستاشون خدمت میکردن. من همون عیناً همون چایخونه را همین استیل قبول میکردم و همین استیل فرمان میدادم که کار کنه همون زمان خودش قطعی، یعنی همون زمانی خودش، همون منیوهای زمانی خودش، همون کمپوتای همون مثل SSSR و غیره آماده کرده در همونجا هم خیلی کار کنین. برای یک انسان از دور میویه یا یک انسان خیلی از داخل تاجیکستان خودمون از یک منطقهش میاد در اونجا خیلی یک بار همون خیلی بگیم که یک اشوشت کنه که چه خیلی این دولت ما آهسته آهسته با نام تاجیکستان، من تاریخ دولت ها گفتند که چه خیلی دولت ما پیدا شد، بگیم چه خیلی نام تاجیک همچون به یک ملت تبدیل شد و چه خیلی آهسته آهسته این دولت ها ساختن و کیها در اینجا خدمت کردن. وقتی من گفته بودم امپراتورسکی پروپاگانداهای دروغی که در مردم بگیم شب و روز تلویزیون و دیگر که دروغ را میگفتن، مردم در دروغا غوطیدگی بدن. وقتی من حقیقت گفتم در برای تاریخی پیدا شوی دولت خودمان و بگیم و غیره، مردم میخواستن مرا دشنام میدادن، مردم میخواستن حقارت میکردن و بعضیوش مترال میاوم و کورچاد میزنم، متر میکشم تو دشمنی ملت مایی، ما فلانیم و ما قدیمیم و ما بهمدانیم و ما نمیدونم دیگر هستیم که یعنی خیلی انسانی که از تاریخی خود درک نداشت و خیلی انسان از پیدایشی ملت خود درک نداشت و خیلی انسانی که امروز میویه از پیدایشی شهر خودش میویه به درک میشوه، خاطری که یک بینو یا یک نمیدونم تئاتر یا یک کینو یا یک نمیدونم سنتر کلتورا، هر چیزی که باشه یعنی اون نشانه یک زمان خودش است، یک دور خودش است، یک
таърихи худша дорад, як пайдоиши оҳиста оҳиста ба қавли русо сформироват шидани як Тоҷикистон бо ном як пойтахт гирифтан ки худи ҳамон СССР 15 республика дошта боша. дар ҳамон замони СССР худаш чойхонаи роҳат якта мехелебад. дар 15 республикаи СССР ҳамин намуд чойхона якта буд. яъне хусусан барои ҳамиҷа барои бигем ки бой кардани ғанӣ кардани бигем ҳамон культураи шаҳр бигем ҳамин чиза сохта буданд. ва барои ина сохтанам накам бигем инсонҳо даводав карданд, паропар карданд, меҳнат карданд, хоҳиш карданд, зора карданд, тавалло карданд ки то ки як биное бигем ки як ҷалбкунанда, як симои ҳамин пойтахт, симои ҳамин кишвар будана бигем ҳамира аз даҳани урус императори калон кашида биёра дар ин ватан бигем ки ира бисозад. давлате ки ман қарор дорам давлати Аврупо аст. биноҳои аз 17-ум 16-ум аср бино ҳаст. аз 16-ум 17-ум 18-ум 19-ум аср биноҳо ҳаст. яъне 500 сол 700 сол 600 сол шидагӣ биноҳо аст ки имрӯз агар як дона ғишти ӯ фарсуда мешава, ӯ ғишта мегиранд, мебаранд дар лаборатория меомӯзанд, састави ғишта, соати пухтани ӯ ғишта айнан аз ҳамон ғишт тайёр мекунанд ва меоранд ҷоша иваз мекунанд. анак тасаввур кунед шумо ки мо ҳамагӣ 50 сол пеш 60 сол пеш сохтагӣ чизомона имрӯз дорем дар ҷояш ришқа кори дестем ё намедонам мо бино месозем дар ин ҷои мо я бинои бадҳашамати замонавӣ месозем мо барои мардуми шумо. бародарои азизам, бинои замонавӣ ба касе дар кор нест. бинои замонавӣ мо майдон Тоҷикистон дорем, майдон замин дорем. чаро мо айнан биёем дар ҷои бигем ки як чизи торихимон аз байн барем, як нишонаи ки аз даҳани СССР гирифтем ва биромадем, мустақил шидем, кишвар сохтем, ватан сохтем, имрӯз ҳамон чиз пойтахти мо шид ва бигем ки ӯро мо аз байн барем. барои чӣ мо ира бояд аз байн барем? оё мо дар Тоҷикистон ҷо надоштем дигар ҷо? ё дар худи атрофи Душанбе барои сохтани бино мо ҷо надоштем? шахсан агар ман мебудам президент, ман ҳамин шаҳри кӯҳнаи Душанбеи худмона қисматеша куллан бигем ки нарасида, на кӯчаша, на тротуарша, на дигар чиша, на стилша, на дизайнша, ягон нуқташа нарасида ман сохранит мекардам. яъне ними пойтахта бигем ки сохранит мекардам. асобина тарафи центр, дигар тарафора ҳамон чизе ки ҳаст дар СССР, чӣ хеле ки мо оҳиста оҳиста гирифтему сохтему омадему ба як мустақилият расидем ва таърихи аслии дуруста барои мардум навишта ки мо аз чандин миллатҳо, қабилаҳо, қавмҳо сохтем як Тоҷикистон сохтем. давлати Тоҷикистон сохтем имрӯз. ва ин асрҳо бигем ки протседураи худша талаб кард ки номҳо иваз шид, қавмҳо иваз шид, баъзе қавмҳо аз байн рафтанд, баъзеҳо пайдо шиданд ва мо оҳиста оҳиста омадем дар ҳамон дохили бигем 100-солаи 70-солаи ҳукмронии СССР, пеш аз ӯ бигем ки ҳукмронии бигем манғутӣ ва пеш аз ӯ ҳукмронии туркӣ, дигар ҳукмрониёда мо оҳиста формироват шидем. оҳиста олим сохтем, шоир сохтем, нависанда сохтем, оҳиста овардем, хулас охир омадем соли 90 як давлати 93 як давлати мустақили
که دنیایی را قبول کرد تاجیکستان ساختیم و در این تاجیکستان هر یک تاجیکستانی حق و حقوق زندگی، کار کردن، رهبری کردن و کلتور قدیمه خیچ در اینجا بگیم رشد کردن ده حق داره و از آن جمله این کلتور SSSR یا پیش از او دیگر کلتورهایی که ما داشتیم، قشلاقایی که داریم که از زمانهای بگیم که اثرهای پیش او قشلاقها وجود داره، اما امروز ما او را از بین بردیم. ما امروز آمدیم شهرها را از بین برده ایستادیم. با نام ما شیشگی میسازیم و زمانوی میسازیم. برای کی لازم است؟ آیا ما جا نداریم دیگر طرف تاجیکستان ده یک تا دیگر شهر کلانی نوی بگیم که خواهی اگر پارلمان بساز در اوجا، خواهی نمیدونم خانه بساز در زمینای خالی، خواهی قصر بساز در زمینای خالی، هر چی خواهی همون طرف کاروان که پایان که همون سرهویش بته تا گرانیت قرغان تپه را بگیم که بسازش، چیزی میتونی بسازش. آیا من ندارم این چیزا را؟ یا ما زمین نداریم؟ این چی است که اصلا آمده بگیم که چپه کردن تاریخ و تمدنی، یعنی پیداشوی همین ملت و بگیم در سفر می رود چیدنی همچون دولت برآمدگی همین ملت. امروز امام علی رحمان میگیره یالا تراکتور را میسازه و 10 میلیون بگیم تاجیکستانی خرسک زده میشینه، خب کده میشینه و یک انسان اعتراض کرده بگیم که میدان برآمدن ده حق نداره، برای که دهن تبکشو میبره میکشه، باز میگه دشمنی تاجیک بودی، دشمنی ملت هستی، دیگر تاجیکو خوشبخت میشوند دیگر دشمنای تاجیک نابود کردن. اما خودش نمیدونه که همون قرصک خودش دشمنی همین ملت شده ایستاده است، دشمنی سرزمین خودش شده ایستاده است. قرصک زنیش خودش درک نداره از این چیز، در خیالاتش دشمن در دیگر جا است. اما خودی انسانی که خاموش ایستاده است، قرصک زده ایستاده است، خودش دشمنی سرزمین شد، خودش دشمنی تاریخ و تمدنی وطنی خودش شد، خبر نداره. فقط برای اینا ترکا دشمنن، مغولا دشمنن، دیگرها دشمن هستن و بگیم که آیستا آیستا آمدن از خداشون سر کردن. این امپراتور است که میشلنی است، این فکرانی امپراتوری است، هر چیزی که خواه یعنی که میخواه پروست تاریخ تا تمدن تا نابود میکنه. اوروس آمد چیکار کرد؟ اوروس آمد تاریخ تا نابود کرد، تمدن تا نابود کرد، فرهنگ تا از بین برد، حرف تا از بین برد، زبان تا از بین قریب بره. قریب اوزاز هم بگیم که اکثر مردم تاجیکستان هم بعد رسپد SSSR هم مردم تاجیکستان دوشنبه سوق دیگر جا بگیم اینو روسی حرف میزدن، بین خودشون آیله ها روسی حرف میزدن. الان دارن و روسی حرف میزنن، الان دارن روسی حرف میزنن بعضی آیله ها. برای چی بود این چیز؟ برای که کمی دیگه مونده بود که زبان تا از بین بره و کمی دیگر تخت اوروس میگفتی، یعنی هویت تا از دست میدادی. کم تری دیگر مونده بود. همین قدره که این سیستم امپراتوری این رفته رفته سر خودش میخوره. خب امروز پارلمان تاجیکستان با نام تاجیک شیشتگی است. دعواگری تاجیک بدن، دعواگری تاجیکستانی بدن، فرزند این سرزمین، دوستدارانی وطن شیشتگی هستند. یا که بلاگرانی که او یک دختری که انتخابات آینده ماست گریه کرده در کرونا اکتیوری کرده، او فهمید که همینجا اکتیوری در کار است. او اصلا پروا نداشت که او آدم ها مرده استن چیکو کده استن.
ҳозир бибинед ду тин дар кисаш дуромадааст, як хонаш додиян, ду тинаш додиян, ӯ задагиаи миллат мебара, қир мешава, ҳеҷ када кор надора. Ӯ фақат ҳамо бигем ки лесидан қати сарсон саргардона ки пула бигира, барое ки маҳорати актёрӣ зур дорад. Зур дорад, гирья кард, патинкаро дар тори сараш монд. Нами патинкаи шумо болои дидаи мо гуфт. Кани патинкаи шумо? Кадом болои дида шид? Кане? оё парво карда истодааст чи аст? рӯзи дуруст пропаганда, душманода хуш нашен, аралаш нашен, шукрона кунен, зиндагӣ мо зур аст, ин бибинен олам гулистон шид. рӯзи дуруз аст. ку бибироя бига ку ватандӯстдор боша, намедонам патриот боша, бига е бародар, ои тамаддуни мо аст, ои таърихи мо аст. ту чӣ кор кардисти бародарам? ҳукумат, ин кори нохуб аст. ин оҳиста оҳиста пайдошавии миллати мо аст. яке аз нишонаҳои мустақилии мо асти чиз. оли имрӯз пага сирка чапа мекунад. мегӯянд ҳамин коста карда истодааст, шаҳра ин аз урус мерос мондагӣ аст, мо чапаш кунем, мода чӣ дар кор аст? мо ин фарсуда шидааст, дига қувва намекунад бино, мега бигирен чапаш кунем. мегиранд чапаш мекунанд, дар ҷош ришқа мекоранд. ана кабутӣ шид, алафа бибин, зебогира бибин, гул мекоранд, мега зебогира бибин. ё як бино месозанд, мефурӯшанаш, барои мардума мефурӯшанд. барои мардум аслан парвое надоранд ки таърихиш чи аст, тамаддуниш чи аст, гузаштааш чи аст, ояндаш чӣ мешавад. халос, барои мардума нормал аст ин чиз. лиш ба ҷои хоб боша. я барида нонуш битаи парвои на ватан доранд, на миллат доранд, на таърих доранд, на тамаддун доранд. иқа чизе бофтанду сохтан, овардан дар гӯши мардум хондан ки ягонташ асос надора бародарон. ман ира аз дил мегӯям ки асос надора. дуруғи ғадора сохтан овардан, дар шумо хондан ки фалону фалону беҳмадону намедонам султону ҳайдару усмону хондани ҳамаш дурӯғ аст. ҳамаш дурӯғ аст. мефаҳмед намера? барои чира хондан? Барое ки шуморо гаранг кунанд аввал як бор шуморо аз худ бехид кунанд ва аслияти худтона надонем ки ҳастем, чӣ ҳастем, аз куҷо ҳастем, чӣ хел ҳастем, чӣ хел сформироват шид, чӣ хели миллат пайдо шид. ва имрӯз овард ин аҳвол дохта истодааст. ҷадидон ҷонбозӣ кардан. ин Эмомалӣ чӣ хеле маъқул шаст, онамуро тов дода истодааст болои сари шумо. чӣ хеле ки маъқул аст. барои мо ватан дар кор нест, ба фикрам барои мо таърих дар кор нест, барои мо тамаддун дар кор нест. ҳамин чизе ки дурӯғ биганд, биёранд биганд, лиш ба ҳамун зур боша. ҳамин дурӯғ боша, зур боша, мифология боша, дурӯғ боша, бинависанд чизе ки дар кор аст. 4 бо ном олим прашки хир бишина дар намуҷа дурӯғ бига, шайтонӣ куна, намедонам ким кира биёра бига ки мо насли фалонему, инаиему, инау ҳастем. бародарои азизам, ман агар ростша бигӯям, ин барои шумо таҳқир ҳисоб мешавад ва шумо аслияти худтона ва аслияти пайдоиши худтона донистан намехоҳем донистан. вақте ки ман ҳақша мегӯям ки инсон ин не таърих аст, ин чиз ту душмани тоҷикоӣ. хоб марҳамат. оё кинотеатр тама чапа кардам? оё чойхона тама чапа кардам ҷои таърихита? имрӯз пага навбати сирк мешавад. ин оҳиста оҳиста меравад. як бинои таърихӣ дар ин пойтахт намемонад. на танҳо Эмомалӣ Раҳмон старт додагӣ аст дар ин чиз. фардо Рустама биёрен, куллагӣ боқимондаша мегира мепартояд.
و یک دانه بینای تاریخی در تاجیکستان نمی‌یابید. ولی فردا بس فردا بعد از بگیم یک ایواز شوه انتخاباتا بود چین شوه، همو دومایی که از چوره تشکه و غیره همه را بگیم حوار میکنن، در جاشون میسوزن همون زمانوی گفته کجمکلید بیناها را فیرمای بیگ صبور و در بالاتون میفروشه. بخرین مرحمت $50,000 $100,000 نه گاز است نه سویت است نه تپلینی است. بخر 4 بیتونه در $100,000، بخر در $80,000. مهم در سنتر دیشنبه خونه گرفتی است، سنتری که نه گاز داره نه سویت داره نه اتپلینی داره، هیچی نداره، فقط اونجا نامش سنتر است خلاص. اما شرایطش از یک قشلاق اروپا دیده پایانتر است. یک قشلاق اروپا از او دیده شرایط بالاتر داره برای زندگی انسان. امروز این احوال دا آمدیم بگیم که زدیم برادرای عزیزم. اینا مبارکتون باشه، تبریکتون باشه که تمدن و تاریخی که دارین دور نمیریم. این 70 ساله 60 ساله 70 ساله تاریخه. این همین تاریخ از بین رفت، بیناهاتون از بین رفت. حالی این چیز از پایتخت سر شید، فردا میرود طرف سوخت این چیزا سسته. حالی بازار پنجشنبه هم چپا میکنن، میگن این کهنه بچی دیگه این نمیشه، بیا در جای یک بینای زوری دیگه میسازیم و دیگر بگیم قصر جوانان، دیگر چیزای تاریخی که در خوجنده است. میگه این سنتر در این قجور پلاشتکر گرفتگی است، ایجاد 4 تا 5 تا دام میسازی در یک جایی بگیم که چپش که میگه. یعنی همین بیناهایی که است که در تاریخ این دولت شوی با دولت تبدیل یافتنی، با پایتخت با شهرها تبدیل یافتنی این کشور اساس داره، همه ای از بین میره، همش. و شما باشه خرسک بزنین، فقط خواهین ملت بکوین، دشمنی ملت بکوین. کی است دشمنی ملت؟ کی است خواهینی ملت؟ کچوده خواهین بکوین. و همون امنیتی که دم ما دیله هوی کده گشته ایستودین، دم ما سر کده خواهینای ملت، وطن فروشا، خیانت بر وطن، این خیانت بر مادر است. آیا این خیانت در تاریخ وطن خیانت با مادرتون نیست؟ محترم با نام همون کتف زن لفظن و تاجیک میگفتگی در امنیت گنرال پراکرور و حربی و در دیگر جو که دارین کار کرده ایستادین، آیا این خیانت بر وطن خیانت بر مادر نیست؟ برای شما این نرمال هست؟ اما ما نه سویتی وطن فروختیم، نه آوی وطن فروختیم، نه این ملت در روز آوردیم، نه جایهای تاریخی این وطن چپا کردیم. و نه قدر دله در نام ما کشودگی هستیم، وطن فروش، خواهین وطن، خیانتکار، تروریست، پریداتل، نمیدونم هر چیزی که خواستین در ما زدین، از وطن بیرون کردین. اما خودتون با دست خودتون با قرصک زنیتون در پارلمان و در دیگر جا در این وطن خیانت کرده ایستادین، این وطن فروخته ایستادین، این وطن چپا کرده ایستادین، این وطن تاریخ شگم کرده ایستادین، زمینای وطن فروختین، قوای برقی وطن در افغانستان فروختین، مردم 33 سال به برق قپیدین، یک اتپلینی کرده دوده نتونستین مردم حداقل در زمستان خنکی ده بشینه. این ملت اورین پلاژند آوردین، ملت اکثرش بگیم که کسل، اوج تبرکلوز از این طرف خنک زدگی، از طرف دیگر بگیم از گرسنگی نرسیدن ویتامین. امروز در آسیای میانه از همه در قدپسترین ملت این تاجیک است. از نرسیدن ویتامین بدرو، این ویکیپدیا اینترنت دا بدرو پراورکه که برادرم، از همه ملتی که قدش پست است این تاجیک است. یعنی خلق تاجیکستان است، نه تنها یک تاجیک،
тоҷик гуфтан дар назари ман кулли тоҷикистониё аст. аз ҳама миллати қадпасттар ин мардуми тоҷикистон аст. медонед сабаб боша? стресс, давление, хунукӣ, набудани витамин. гӯлаке ки синфи як мерава, ӯ бояд дар хонаш нон биёра, брава мошин бишува, пакет фурӯша, салафан фурӯша, кӯча ба кӯча намедонам ҳар коре кина, бояд бега ба хонаашона як нон биёра. аз синфи ягиш зиндагии нонкашии хона дар калаи кӯдак аст. стресс аз якум синф дар кӯдак сар мешавад. кӯдак аз бозӣ баҳра мегирад, аммо ӯ стрессе ки болои ӯ меорад, набудани витамин лозимӣ ки ин миллат бихӯра, қадошон пастшидагӣ аст. дар осиёи миёна аз қирғизам қадш паст, аз узбекам қадш паст, аз қазоқам қадш паст, аз туркманам қадш паст. туркманаку намедонам, неки ҳамин сеташа медонам. қадпасттарин миллате ки зиёд қадш паст мондагӣ, ин тоҷик аст. ин мардуми тоҷикистон аст. яъне психологӣ зиндагӣ мекунад. агрессия доштагӣ миллат мардуми тоҷикистон аст. дар светофорам якдигариша, дар дуруни бозорам отчата фалон кунам, оттата фалон кунам, хоҳарта фалон кунам, ина фалонам дар фалонат, фалонам гмаб чӣ чизе ки на занаш дигар аз стрессаку ин миллат шарм ҳаёра гум кардагӣ аст. ҳамта бозорора ҷангоша дар интернет бибин. ин ҳам аз болои стресс аст ки камтарак чизда бигем ки болои якдигар да биромада ҳақорат карда меравад. вағ чағ бетоқат ҷанг ҷанҷол ҳақорат дар даҳан ягон гапи солим нест, намондааст. ин миллати тоҷикистон аст, мардуми тоҷикистон аст. ҳамаи ҳамин стресси ҳамин 33 сола болои сари мардум аст. барои ҳаминам як мусиқира мемонӣ, рақс кардан меравад. ин ними қадар хушӣ барошон ҷаннат аст. ин мардума ҳамин наврӯз ина сар мешавад, оли ин рақса мебини дигар, ин бозира мебини дигар, ин дигар намедонам дигар тамоми чиза дигар мекунад. ин мардум аст. барои мардума парво надорад. чойхонатам чапа мекунанд, дигарша чапа мекунанд, душанбера чапа мекунанд, парво надорад ин мардум. яъне чизе ки дар ақли ҳамин гурӯҳи императорое ки омада истодааст, фикрронии императорие ки дорад, чӣ чизе ки дар ақлишон омад, карда рафта истодааст болои сари шумо. ин парво надорад ки миллат да вазмин мешавад, қиин мешавад, осон мешавад, барое ки медонад ки шумо ҳаққи гап задан надоред. барое медонад ки худотона барои Эмомалӣ мекишед. худотона барои Эмомалӣ мекишед. як ҷавоне ки мухолиф мебирояд, аҷо очаш ё оташ мебирояд, акаш мебирояд, мегӯяд ту ахмақ, ту хато кардести, намебини ободира, ина ришқара бибин, ина алафа бибин, ина гила бибин, ина дома бибин. мегӯяд ки дар ҳамун дом як квартира дорад, зиндагӣ мекунад, шароитиш хуб аст. ӯ дидан чӣ кор мекунӣ? дида бибин интернет, бидро сурат тамошо карда биши пас. ҳамин интернет да бидро сурат тамошо кун, домои зебо тамошо кун, чӣ қа мефорад тамошо кун. агар ҳамун чизи зебо қатӣ ки тира зиндагит хуб шавад, ҳамун Тоҷикистон бишт аст, дидан асту хурдан нест гуфтагӣ бар ин агарам хел дидан бошава аз ӯ ту баҳра гирифта натонӣ. ман чӣ кор мекунам дар ӯ гостиницае ки як блогер меяд дар 600 квадратный метр гостиница отдих мекунад, ҳоле на отайта, на очайта, на бобойта, на амайта, на холайта, на амакита, ягон тайта аз он ҷумла худат ва фарзанди ту низ дар уҷа даромада як шав хоб рафта наметавонад, як шав баҳра гирифта наметавонад. ту дар дуруни вагон дар Россия хобӣ, ҳамватанам. ту да чӣ дар кор аст домои зебову гостиница? барои кӣ аст? ҳоле якеш гуфта буд ки онаҳои ахмақи дига буд ку бачаи Карим Раҳим Тоҷикистон.
мо бояд фахр кунем ки пешвои мо самолёти шахсӣ дора, дигар ҷо бирава бигӯянд ки ина Тоҷикистон самолёти шахсӣ дора. Ман меҷӯшум самолёти шахсира. Барои чӣ? Барои кайф кардани авлоди Эмомалӣ Раҳмон бояд ман фахр кунам ки ӯ кайф карда истодааст, ӯ роҳат карда истодааст. барои чӣ ман барои кайф кунам? дар ҳолате ки ин кишвари ман, ин мардами ман, ин халқи ман ин қадар мушкили болои сараш дора, на свет, на об, на отопление, на бигем ки як шароити хуб, на кори хуб, на як социал, на як пули кӯдако, на як зани беваи бенафақамондагӣ ки нафақа меовардагиш нест, на барои ӯ бигем кӯмаки давлат. Модари тоҷик дар дуруни туалет дар кӯлоб хов мекуна, ӯ да номусуш намебардора, не ки фахр мекуна ки Эмомалӣ ба самолёти шахсӣ мепара. ин намуд омада расондагӣ аст. Психологияи шуморо то иҷо оварда расондагӣ аст. Медонед ин ҳамаш чи аст? ин ҳамаст пропагандои шайтонӣ, дуруғ, императорский пропагандаҳо мисли ҳамон Россия барин. ӯ рӯзам як ҷавон қатима биромад, айнан ҳамин темада маро спорид кард ки ман натсист ҳастам. яъне мара биқапа, ӯ худаш медонад чӣ кор кунад. ӯ да пай мабдааст, кофткови мада. гуфтам майли охи бародар, биёхина кофткови мада бошӣ. хоб як чанд та видеои Россияро равон кардам. урусҳо ғам дода истодан, зада истодан тоҷикора, бигем азоб дода истодан. ҳамон видеое ки шумо мебинед. чӣ хел аст гуфтам ҳамин урусҳо туғрӣ мекунанд ҳамин кора ё хато мекунанд? ин ҳамиам рангито нацистанд, ин таран. ором гап зад. ҳамиё туғрӣ карда истодан, ҳамин кора карда истодан. яъне нормал аст азият додани ҳамин мардуми худта тоҷикоро дида истодӣ? нормал аст ҳамин чиз аз нигоҳи ту? ин гуфт фашизм аст. гуфтам анамо там ранги ҳамин фашист ҳастӣ. барои чӣ? барои он ки як инсоне ки барое ки ақалли мансуб ба ақаллияти дигар аст ва хеча тан мегирад ки ман қаллиқ ҳастам ва ҳақиқата гап мезана, ту дар ҷое ки як чизи асноди таърихӣ биёрӣ, бигӯӣ бародарам, ҳамватанам, инаи аст аснод, инаи аст, инаи аст, ина литсензияош, ина ҳуқуқош. хоб ту дар ҷустуҷӯи киштани ман ҳастӣ. моли туро меқапум, медонам чӣ кор мекунам. фарқ байни туи фашист, байни ҳамон уруси фашист дар чӣ аст? дар чӣ аст ҳамин чиз? оё наметавонист ки урус байни ҳамин миллатҳо дӯстиро пайдо кунад? метавонист. ягон чиз нест. бадӣ накард, пропагандара хушрӯ бар ва бигӯ ки мо солҳо асрҳо якҷоя будем, дигаро будем. ҳама меяд қатъи дӯст мешавад. ҳама меяд бигем ки ҳамон дуруст таблиғ кар, фашистота як тараф кар, ғам нате миллата, ҳамин мардум ҷонша барои ту мея мета. не ки фашист манам ё ту ё урус, кадомимон фашист ҳастем? чизе ки ҳақqa мега фашист аст, ё ки барои ҳақ киштанӣ мерен, ё мисли урус мебурорен ки ҳақ аст, ки тоҷик дар оҷа ҳақ дора, барои он ки урус дар Гитлер қатъи ҷанг карданда, ҳазорҳо бобои тоҷик, хуни тоҷик фидо шудагӣ аст барои дифоъи сарзамин. имрӯз ту набераши ҳақ надорӣ? хуни бобот барои оҷа рехтагӣ аст, ту ҳақ надорӣ бирай дар оҷа бигем ки кор кунӣ, зиндагита барӣ? ту ку душманӣ намераи дар оҷа. хоб фаҳмидӣ яка фашистӣ та? хаб кард монд ҷавон. яъне бира бихон, бидон ку ҳамин бача чӣ гуфта истодааст. ман таърихеро гуфтам, дар фейсбуку мондум ки литсензия дора. таърихҳои белитсензияро ман гуфтагӣ нестам. таърихҳои белитсензия зиёд гапҳои бигем хусусан аз тарафи бигем дигар инсонҳо навишта шудагӣ аст. чӣ дар бораи бигем пасзании узбек боша, пасзании тоҷик боша, ё дигар чиз боша, ё ки намедонам таъриф тавсияи дурӯғҳои зиёд боша. инишам дигаришам. ино литсензия надоранд. ино просто як инсон навиштагӣ аст. ин тасдиқ шудагӣ нест аз ҷомеаи ҷаҳонӣ,
тасдиқ шидагӣ нест, литсензия надорад. ман аз инуш гап назадам. оле ман ҳар чизе ки мутолиа кардагим литсензиядороша ва литсензияошам дар фейсбук мондагӣ ҳастам, бародарои азиз, ки инаҳа марҳамат, ина литсензиясаш, ина таърихаш. марҳамат ки бидро худат маълумот бигӣ. ин ягон инсони Али ё Вали ё Шовали ё Ҳайтали навиштаги инсон нест. ина олимои ҷаҳон тасдиқ кардагиянд ки бале ҳамин хел воқеа ва ҳамин чиз ҳаст. марҳамат ки ин гап ягон иване нест ки тасдиқ нашида боша. у иванский таърихҳо, иванҳо навиштаги урусо пир аст. ягон таби тасдиқ шидагӣ нест. надорад литсензия. яъне ин маъноеро дорад ки дурӯғ аст. просто як инсон аз пеши худаш ё намедонам кайфияти худаш ё барои иғво андохтан ё намедонам барои як чӣ кардан як чизи дурӯғ навиштагӣ аст. аммо ин литсензия надорад. тасдиқ шидагӣ нест ки чиз. ин тариқ қопча пирай дар уҷа. моле аз инуш гап назадам, аз ин белитсензияҳо. мисли Домлоҷонов, мисли Диловар, мисли дигарот бо ном академик Масофат ё намедонам дигариш, мисли уно. ҳоли ман аз ин таърихҳо гап задагӣ нестам, аз ӯ чизое ки литсензия надорад. аз ин ҷои ман даҳан кушодагӣ нестам. барои чӣ? барое ки ин чиз исбот надорад. ира ки гуфтӣ исбот карда наметонӣ. ӯ китобтам биёр, китобтам исбот намешавад. барое ки литсензия надорад ӯ гуфтаги чизита. тасдиқ шидагӣ нест ӯ гуфтагиита. мефаҳмӣ амира? вақте ки ман мегӯям о бародар бира бихон аввал як бор, о бародар бира биков як бор, бародар тира дурӯғ гуфта истодааст, бародар тира фан карда истодааст. ва ӯ корча тез карда гашт. аз оли ман тира авқаф, ман корча шапат мекунам ки то гусала уқа зур бошӣ, уқа бағайрат бошӣ, уқа ин миллатдӯстдору ватандӯстдор бошӣ. чойхонаи роҳата чапа карда истода. таърихита аст. агар ту дарк кунӣ таърихта, эҳсос кунӣ, марҳамат, дар пештаст. имом Али Раҳмон ва ҳукумати имом Али Раҳмон. чаро гап зада наметавонӣ ӯ тараф? чаро дух намекунӣ бибироӣ бигӯӣ ки вале яке дигаш биромадааст. бародар аз Танаев ман тира ганда сахрмат мекардам, оне ки ҳаме таъриха гап задӣ ку ман фаҳмидам ки ту душмани мо будai, ганда шумат дидам. марҳамат, шум бибин. ту ҳамун хоҳӣ ки миллат тира эҳтиром куна, аммо аз пишти миллат гап задан бигӣ. ту мардак нестӣ ту бибироӣ гап занӣ аз пишти миллат? чаро ту дар бари занат гармакак бизанӣ бишапи хов равӣ? ма дар инҷа аз зану фарзанд дур, аз падару модар дур, аз дидори ҳама дур. тира жопата ва таърихи тира ман қалиғам ва тамаддуни тира ва намедонам дурӯғои тира ман бояд бихезам дифоъ кунам, аз пеши худам дурӯғ бигӯм бо ин қайдига, ва бояд ман тира дифоъ кунам. ту хов равӣ дар бари заната бигӯӣ ки на бурда истодам. ту мардаке бихе. ман аз худ ман дифоъ дорам. ман аз худ ман мекунам дифоъ. чӣ мушкиле аст? чаро интизори як каси дигар ҳастем ки як кас бия шуморо таърих тамаддунтона ва намедонам зиндагии шуморо ё шароити шуморо як каси дигар ҳимоя кунад? чаро? чаро ин чиза тақозо ва талаб аз дигар кас мекунед? чаро намебироед хитон дар майдон намебироед? яъне ки аввал як чиза бидон ва бибиро. ҳоле ки ман таърихи тамаддуни ман душмани таърихи тамаддуни ту нест. ин таърих аст. марҳамат, метавонӣ бидро мутолиа ки худат. ва як кас намедонам агар ки бибироя ӯ душман мешавад. дарҳол душман. ранги ҳамин урус шидагиен шумо. ранги ҳамин системаи урус шидагӣ ҳастед. имрӯз агар як помирӣ бибироя бигӯяд ки ман помирӣ ҳастам, ман тоҷик нестам, тамом. камонотону корчаву теғи табаротон рост бояд бидавем болои сараш киштанӣ. агар худое накуна як суғдӣ бибироя бигӯяд ки бародар ман суғдӣ ҳастам, ина таърихи ман. ҳоле ки суғдиҳо нахондиан ё бихонанам, аз ҳамун хапан, бисёр мардуми хубан хапан.
биброя бигӯяй бародар ина китоби ма, ина таърихи ма, ина тамаддуни ма дар ягон ҷош тоҷик навиштагӣ нест. Excuse me, шумо дар воздушни поцлуй ҷонои ма суғдии мара тоҷик нагӯ. Тир камонтона бигирем бидамем болои суғдӣ. То чӣ ба ту тоҷик намегӯӣ? Замини Тоҷикистонай. Ту ови нони Тоҷикистон хӯрда истодӣ. Ту ҳавои Тоҷикистон нафас мекашӣ. Ту бояд тоҷик бошӣ. Ту пас ҳамун фашисти урус ягон камӣ надорӣ? Ту аз ҳамун фашисти Гитлер ягон камӣ надорӣ? Ту ягон камӣ надорӣ? ё ки бигем ҳамун аз евреё ягон камӣ надорен? Агар ки ҳамин кора кунен ки намедонам дигар инсон дар он минтақао дар атрофи шумо ҳаққи зиндагӣ кардан надорад ё ҳаққи миллат шидан надорад, ҳаққи миллат будани худша надорад, пас ту аз ҳамун фашизмое ки дар дунё гузаштанд чӣ камӣ дорӣ? Олӣ ба тамоми набудани имкониятат 2.5 миллионмон дар бадари урус, туалети урусу кӯчаи урус руфта гаштааст, дар вагонои урус хов карда истодааст. Ҳол ҳеҷ имконият надорем, аммо и фашизма болои якдигар раво дида истодем. тасаввур кун ки мо дорем шароита. Чӣ кор мекунед шумо? Чӣ аз дастотон меояд агар қудрати тавоноӣ дошта бошед? Яъне чӣ фашизм аз шумо таваллуд мешава меброяд? Медонед амира тасаввур кардагӣ ҳастед? Ягон бор амира тасаввур кардем ки мо 2.5-3 миллион мон дар ба дар, вагон ба вагон, стройка ба стройка барои луқмаи шикамаш зиндагӣ дора, аммо вақте ки як одам гап мезана, ҳамон аз дуруни стройка истодагӣ боз ҳақорат менависад, боз нафрат мекунад. Не ки мегарда мега урусҳо фашистанд. Не ки худша муқоиса намекунад назар ба дигар кас ки и худаш чӣ фашизмӣ дорад. ва имрӯза фашизмое ки шумо ҳамун патриотизме ки сохтанд барои шумо, неопатриотизм, ин овардан худотона чапа карда истодан, худотона руфта истодан. Гуфти ҳамун ки ҳамун брава бахилӣ аз даст нарава, фашизмӣ аз даст нарава, қапида шитен. Имрӯз изо мекашен майдон биброен талаб кунед. Ман ира реал намегум ҳамватанон. имрӯз изо мекашем. Медонем барои чӣ? Барое ки мардуми Бадахшон дар бари шумо намеояд беста. Мардуми Суғд намеояд дар бари шумо беста. Нест, яъне ки ҷамъшавии миллат вуҷуд надорад. Вуҷуд надорад ҷамъшавии бигем халқҳои ин сарзамин. ӯ солҳои 90 буд ки мебиромаданд қалғо дар бартон рафтан, намедонам ҷанг карданд, ҷудол карданд, якдигара киштанда, ёрам гирифтем бурдем, дигар коро кардем, бо охир овардем тамоми ҳамин ҷанги ҷудола дар сари қалқ бор кардем. Гӯё ки шумо аз осмон ғалтидагӣ говораи шумо авлиё фаришта ҳеҷ чӣ кор намекунед. Инҷа ҳамин қалғо гунаҳгор буданд, қалғо кишта буданд шуморо. боз овардем хито кардаги кора дар сари қалғоам бор кардем, монде худотон лоло шидем, қалғо қиқа шидан мондан лақаи қалғо. ҳеҷ вақт шумо гуноҳотона ба кала намегиред. имрӯз изо мекашем биброен худи ҳамун таърихи худтона пойтахта биброен дифоъ кунед. Чӣ олимат, чӣ шоират, чӣ нависандат, чӣ блогерот, чӣ дигарот, чӣ равшанфикрот, чӣ торикфикрот изо мекашем биромада. Медонем барои чӣ? Барои медонем ки дар бари шумо дига ҳеҷ ка намея наместа. соли 90 гузашт рафт, дига дар бартон ҳамун лақаям намея наместа, қалғам намея наместа. бикшиш мурдана ба кала мегира намея, дар барат наместа. ин 33 соли ҳукуматдории Эмомалӣ Раҳмон ва шумора хусусан дахл дора. Тоҷики бо ном тоҷики мардуми хатлона, хусусан ба шумо дахл дора ин гап. Яъне то куҷо овард расонд? То кадом бигем ки як идеологияи фашизмӣ дар шумо овард, дохил кард ки то куҷои қадар бигем ки дигар ҳамин атрофиётон ҳама ҳеҷ ка дар бартон наместа, мутаассифона наместа. як хатои бузурги шумо, бародарои азизам, умуман дӯстӣ надоред. дӯстӣ гуфтани чист? Фақат барои манфиат бояд дӯстӣ бошад. барои инсоният дӯстӣ надоред. ман худам зодаи кулоб ҳастам. зодаи кулоб ҳастам.
бовар кунед дӯстои азизам, отам ҳамуҷа, бобом, бобо калон, аҷдодам аз ҳамун гуфти ҳамун гапҳо аз ҳафтум ҳаштум аср аҷдодои мо дар ҳамуҷа таваллудшида омада истодааст ва то имрӯз мара таваллудшида ва фарзандои мара ман надорам ягон дӯсти тоҷик. мутаассифона надорам. Неки ман аз Хуҷанд дорам дӯст. аз Помир дӯст дорам. Ягон бор ман дар зиндагим қатъиён на мактаб хондам, на дигар кор кардам. ҳамин хел шинос шидагӣ ҳастем, дар як намедонам стройка шинос шидем қатъияташ, яке дигааш қатъи дар як ҷои дигар. Алон қатъи ма алон иними шароитеда ки ман қарор дорам, дӯсти хуҷандии ман ба ман занг мезанад. алон да ман занг мезанад, мега хай ман корам не ку шумо ба корам не, кори худатон ку, дӯстам кори худатон ку, мон вая ман ба гап назан, дӯстам аз худат гап зан. алон дора қатъи ман занг мезанад баъзан ҳолато, мега ман сиёсат пиёсат дар алаш нестам, ман дӯстум қатъита, просто дӯстум ай худат гап зан мега. халос. алон ки анча мунча авлодои худам тирт кардагиан занг намезанад. алон аму инсон мада занг мезанад. просто як молате қатъим дӯст буд, чойхӯрӣ мекардем, хонаш мерафтам, хонам меомад. мефаҳмед? яъне то ин дараҷа бигем ки ким куҷо қатъи як сол ду сол ҳам хел бигем як шиносӣ карда, алон дора қатъи ман дӯстӣ мекунад, занг мезанад. яке нест. Барои чӣ? Барое ки баъзе инсонода фақат манфиатат дар кор аст, яъне дигар ҳеҷ чизе дар кор нест. манфиатат. яке аз дӯстон дар ҳамин ҷа буд, аз он тарафҳо, акай аз Танаев мегуфт. баъд дигар кишвар рафт, оли тамошо мекунад ин аввор. дигар кишвар рафт, камтар шароитиш хуб шид, қабулиша гирифт аз дигар кишвар. як рӯз занг мезанам, мега аз Танақл нонта хӯрда, қатъи як ҷо истода, дар як рӯзи вазминиш бародарҷон, ака, брат, ҳамхел шикам шайно нестер шид ку, ҳамта шароитиш камтар иваз шид ку, уже бигем ки высокомерный аз Танақл. просто дӯстиро пос доштан надорен шумо. нести чиз. мутаассифона нест посдории дӯстӣ, посдории намак, посдории эҳтироми якдигар вуҷуд надорад. мефаҳмед? нест. барои ҳаминам дорем имрӯз кишвари мо ин хеле чаппа шида рафта истодааст, пай дар пай таърихмон аз байн рафта истодааст, тамаддунмон, як чизое бигем ки як нишонаи пойтахти мо аз байн меравад. барои мора единственный нами бояд мо кулобиё тоҷико бояд аз сари қудрат бошем. тамом ин ҳамин чиз важна шидагӣ аст. аммо на кулоб дар свет аст, на дигар ҷош дар свет аст, на дар қишлоқош свет аст. худи модаре ки дар кулоб, дар туалети кулоб зиндагӣ мекард, ҳамаян ҳам кулобиё. ин бадтарин, бадбахттарин рӯзе аст ки бовар ки дигар номус 0% шид. вақте ки як модари кулобӣ дар дохили туалети кулоб хоб меравад ва навораш мебирояд, нишон метад ҷои хобша дар радиои озодӣ ки ман дар нами туалет одамо рафтам, баъд рида буд кардам, баъд инами бу тафда дар нами ҷа курпачама мемонам, хоб мерам, ман ҷои хоб надорам. саҳар бо инамҷора мерум, тоза мекунам, мегардам бо то бегара. ин чиз нормал аст. уже 0% шида буд. тамом. ҳамон вақт авторитет, обрӯ, ҳамаи чиз барои мара 0 тин шидагӣ буд. ки ҳамин қадар лоф мезадагӣ халқ ки як модари хичон
як зан дар туалете ки ҳамунҷа бо меян ҷавонон меринанд мебинанд ва дар радио мебинанд ки дар телевизион мебинанд ки ҳамун модар дар ҳамунҷа хоб аст 0% буден амрӯз дигар барои мара на авторитеттон монда буд, хафа нашед. ин ҳақиқат аст. барои мара дигар вообще шумо дигар авторитет набудед. аз ҳамун президент саркардагӣ ва ғайраҳо дигар авторитет набуден барои ман. тамом, 0 буден. барое ки инсоне ки авторитет аст ҳеҷ вақт ӯ миллат, ӯ халқ, ӯ минтақае ки авторитет аст дар ӯ минтақа модари ӯ сарзамин ӯ минтақа дар туалет хоб намеравад. ҳамунҷа уже маълум буд ки барои шумо фақат лоф задан, звани дағдаға кардан берун аз ӯ барои шумо аҳамият надошт ки ӯ минтақа чӣ мешавад, ҳолати модарои ӯ минтақа чӣ мешавад. оле ку мемонем Бадахшону Суғду дигар ҷоро мемонем ва хеле ҳамун кулоба ки ҳамун қадар мардума дар номусуш нарасида буд. ҳамун мардуме ки даъво аз имону ислом мекардаги мардум, на имон дар ӯ дида шид, на ислом дар ӯ дида шид, на номус дар ӯ дида шид, на нанг дида шид. хафа нашед, ин ҳақиқат аст. шояд сахтом расад, яке ҳақиқат аст. алон ҳамози ма бирам ҳозир агар на кам аз 1000 та зиёд хеле ҳамун кулоб ба худашда бигем модарои нам хеле шароитҳое ки на нон доранд, на дигар чӣ доранд. вақте ки авторитет бачаҳои кулоба ва хеле кулоб гирифтан бурдан якдигара киштан ва бурдан зиндон кардан барои зиндон шидани Ғаффор Сидой, барои зиндон шидани дигар ҷавонои кулоб ки дигар ҷавоно ки хомӯширо ихтиёр кардан, уже шуморо авторитеттон мурдагӣ буд. шахсан барои ман мурдагӣ буд. шумо дигар авторитет набудед. барое ки ӯ ҷангале ки шер дорад шакал дар ход нест. вақте ки ман дидам ки дигар ҷангали кулоби мо шер надорад, полни шакало ҳуйдав шидагӣ ҳастанд, чизе фора мекунад ва хеле барои фармони як Эмомалӣ ё намедонам як барои тарс додани Эмомалӣ хеле кулобиро худаш пагон дар китифаш мондагӣ мебарад, ҷавонора мешкана, майб мекунад. уже 0% буде. мефаҳмед? мара хидмат хел бурда дар оҷа бигем ки дар горадели кулоб 15 нафара задагӣ ҳастанд ки дар ҳолат ман 13-14 сола кӯдак будам, ҷавон будам. 13-14 сола будам. ваҳшӣ вори буданд, ваҳшӣ. намедонам ӯ НКВД-и дигар Россия ба фикрам ки ҳичӣ набуд ки 13 сола 14 сола кӯдак ҷавонда бигем 10-15 нафара ҳамла мекунанд барои хостан ки намедонам як кори кардагӣ дуздии худшона дар калаи крайне ки ман қалағам биёрам бизананд, дуздии кардагии худшона дар ма бор кунанд, ба тарсондан, ба задан, ба шикастан мехостанд дар ма дуздии худшона бор кунанд. вақти дузда офаҳмидан овардан дар пешаш ниқ гуфта наметавонад. барои чӣ? барое ки шери бинира хиср бачаш буд, неъмат. халос дар пеши дузд акай неъмат гап мезанад. хоб яъне уже ма фаҳмида будам ки миллат уже ҷош дар расидагӣ аст. любой чи аст инсонӣ бояд аз даст наравад. як кас иштибоҳ кард, ҷавон аст, дуздӣ кард. фарз кардем як ҷавони 14-15 сола иштибоҳ кард, дуздӣ кард. аммо мешава амуро бигем ки назада, нашикаста, майб накарда, ҳайвонворӣ ҳамла накарда, дар глоткаш корча намонда, пистолета зарижат карда дар болои сараш намонда, дар даҳанаш пистолета натиқида, дар гӯшош корчара натиқида. бигем мешава камуқати бишини гап занем гӯе ду дарам ҷавони ҳеҷ гап надорад. фарз кардем фаҳмиди ки не як кас дуздидааст.
خب فرض کردیم اینا ما دزدیده بودم، اگر فرض کردیم فهمیدی که ما دزدیدمش، جوانی کردم، یوش کردم، بشی قطیم کمتر گپ زد، دودار بگوی، ترینک بگو، خیلی یگان خدمت یگان چی شوه معلی بگو، چی زندگی مجبورت کرد، گشنه بدی، تشنه بدی، چیکار کردی کورا کردی، نکی کورا، بیا دودار ما یک دو تا نون خریده در دست شدی، دودارم اگر خونتون در نون نباشد بیا ما یوردم میکنیم یا در نون، نکی کورا، یعنی در آب روی ما ضرر میکنه، خلاص ما میبرم دوالیم براتان میگم برات پدیشگاه کرد. هر یک تاش لیتسوش داما موندگی است در پیشم. یک تاش کلیچکش دکتر بود پشتی سرش سفید، یک تاش گوشوش لقه لقه کورچه را در گوشوی ما تقیده، در چشموی ما کورچه را آوردم خود تقیده، در گلوتکم کورچه را مونده، در پیش ما نشه زده استای در دنیا دل میزنن نشه را بعد میخیزن که او فرق ندارد کی چید، یعنی اینه نمود وحشیزم بود. او چند سال پیش اولیم ببینم اون اگر باور نکنی نه بچه های همون کلو باشه برین همون شیر بینی را خسر بچهش نیمت یک قدم ایده که سیب سیوی بگیم یک سیگان تبور برین سیب سیوی که بگیم دنبلقی غرسکه کماز دوش کماز ای میکرد بلاندز دایو ای جای سنگ میده میکردگی ای درابیلکه بلاندز دیدگی است و او را در کلای ما بر کردگی است، در حالتی که ما ای سنگلوق سنگ میچیندیم خطی بچه کم از سنگ میچیندیم دستو کفیدگی سنگ چینده پول کار میکردیم، 5 سم یک کم ازش بود 4 سم بود کار میکردیم، نه که همو رو آورده در سر این ما ور سنگ چینور بلوی ما بر کردگی اونمو انسان است، اونمو نعمت که همو دزدیدگی است. نه که برینش بگیم خلاص بگیم نمی خیلی صاف شکلا آیسته آیسته اومدن بگیم که یک کشور یک سرزمین نامی کلوبم افطاریتتی کلوبم ناموسی کلوبم همون جوانای باناموسی کلوبم بگیم آیسته آیسته از پشتی همین خیلی شکلا از بین رفتن و امروز دیگر فرزندان ندوخوی تشیدن موندن. این امروز احوال نمی است. خب در خدی کلوب هم نمی جا را چپا کردن، بازارا را هم بستن، چی کار خواستن بالای سری مردم کردن و از اون جمله نخ گفتن نتونست یک تا مردم کلوب یک دونه چیزی تاریخی خودشه یا بازار خودشه یا نه حمایه کردن نتونست حمایه کردن. برای چی؟ برای که در امنیت هم با هم کلوبی ها کار میکنن. همو وینیایی که مسکه میپوشن میایم با این همی کلوبی ها را میکشن میزنن اوش هم کلوبی ها هستن، یعنی که خطلانی ها هیچ وقت سوغدی ها مسکه پوشیده نمیان بالای سر اینو تیرپرانی کنن. سوغدی ها را دار بکش نمیای ارمیا یگون سستای وینی میلیسش نمیای بالای سر اینو تیرکشی نمیکنه، بالای سر کلوب دا تیرکشی نمیکنه، همیجا تیرکشی میکردگی میکشته قتل میکردگی یا مردمی خیلی کلوب است. یا بدخشانی را دار بکش نمیآید در کلوب بگیم حربیاشو وینیاشو میلیساش نمیآیند در بالای سر کلوب تیرکشی کنن، نمیکنن این را در کار نیست برای او. میگه خطون حل کنیم پرابلماتونو، ما نمیریم مرحلهش نمیشیم ونوترنی کنفلیکت خطون است میگه خلاص سوختم همی گپا میگه باز هم می اومدگی یراق قطی مسکه قطی تیر میک شدگی باز هم همی خطلون است، چی از ماسکوفسکی و فرخور و دیگر مومینو بودو خوالینگ دیگر همینا میان بگیم همی کارا میکنن، یعنی خودتون هم میکشین باز اومده برای خاطر امام علی، برای خاطر امبیسیا و خواهشای امام علی رحمان، یعنی شما این کارا میکنین خودتون کشته ایستاده، خودتون نابود کردین و خودتون افطاریتت خودتون گم کردین، خودتون اومدین امروز به درجه یک دیگری تون زیر پا کردگی هستین مردمی خطلون. باور کنین دوستای عزیزم
این ناگفتنی است. برای نمیفهمین شما عموما یک بگیم که یک امبیتsia این انسان برای خودش باید یک پرینسیپ داشته باشه که همین پرینسیپ در این مردم نیست، اصلا وجود نداره. مردم ختلان یگان پرینسیپ نداره، نه پرینسیپ ملی داره، نه پرینسیپ وطنداری داره، نه یک پرینسیپ داره. ما کلوبیو در سر قدرتیم. این دیگر مردم چی میشوه، مادر چی میشوه، خواهر چی میشوه، این همی دیسکاتیک های دوشنبه خفه نشین، همش دخترای همون طرفه، همش اقرار میشه. نمیده این مردم کلوب، مردم ختلان، فرخار مسکوفسکی، خودی شهر کلوب، دیگر جاتو اقرار میشن که درون دیسکاتیک خوجند دوشنبه دخترای همون طرف است. همین دوشنبه را دیسکاتیکش برا اگر یک دونه دو دونه اگر ای سوخت از خوجند نیاوی دختر، همش از خودی دوشنبه است که دخترای مسنی دوشنبه تولد شدگی نمیروند دیسکاتیک، نمیروند، نیستن. یک تا دوتا شاید باشه، یک تا دوتا شاید باشه. برای همش از دنغره، از فرخور، مسکوفسکی، کولوب، خوالینگ، مومینوباد، همش دخترای همونجا هستن. یک بار برا پروستا بپرس از کجایی است، از کجا هستی، در کجا تولد شدگی، بپرس در کجا تولد شدگی، از کجایی نگو، در کجا تو تولد شدگی، بپرس، لوبای تشه بپرس. اوز امروز کامیرا میگه ای دوشنبه ایم، ای دوشنبه ایم، ای کدام دوشنبه هستی؟ نه لهجت بگیم دوشنبگی است، نه مدنیتت پایتختی است، نه منویتت دوشنبگی است، هیچی نداره دوشنبگی. اما خاطری که اومدی امام علی اجازت داد از پاسپورت گرفتی یک خونه رو خریدی، نمیدونم ما دوشنبگی ما شهریم. اگر من ترا دار بکشم و تو شهری شده نمیتونی، امام علی 33 سال شد پرزیدنت شده نتونست، شهری شده نتونست. با کوشش میکنه بیچاره ده یک کلمش وای بگه. او خیال کرده است که وای گفتن یگان استیلی چی است، مثل شهر است. وای گفته گپ زنم زور میشه، وای کدی نمیدونه که ما خلق هستم. همون یه معنای وای برای همون مردم شما خطون مردم توجیه گفتیم که کلمه وای یا همو یا نمو گفتنی کلمه اشاروی است. خلقا ده میگه نه گفتنی این کلمه اشاروی است. یگان جای چی نداره. قاشق دو میگه انا پیولم ببره میگه میگه همون وای دوشنبگی قلقه میشه. انا چای دو ببقه میگه بره که این کلمه اشاروی است. یگان زیادی چیز نداره. سیوی است که میتونی که هم چیلی قطعی پیوله ربطه بگوی. هم اشاره دستی است به صدایی، صداییش وای میشه. وای پیوله ربطه، وای قاشق کلمه اشاروی است که مرا وای خیال کرده است که وای بگوی یک معنای زور داره. وای یا که مردم کلوب نمو میگه همو نام پیوله ربطه و نام چاینی که بیار میگه بیار نمو ویا و بخرم. یعنی که اون نمو یا همو یا وای یا همش هم کلمه اشاروی است. یگان رول نقش بازی نمیکنه، تنها اشاره است. منو روچکا یا وای نه وای روچکا، نمیدون توجیکشده چی میشه روچکا میگی. خلاص فهمیدین؟ برای ما افطاریتیتی مردم ختلانه کلوبا ما خودمون ریدیم. برادرای عزیزم، هموطنای بنهایت گرامی مردم ختلان، ما افطاریتیت ختلانه خیلی 1%، 2%، 100% نه، میلیون فایز ریدیم پرتافتیم. امروز 0% ای افطاریتیتی ما. اگر هم تا امام علی بگیم که همین سیستم هم تا چپه شوه، باور کنید دوستای عزیزم اصلا 0 میشوه. یعنی 0% افطاریتیت ختلان میشوه میمونه. برای چی؟ برای اون که ما جزیر کدگی هستیم. ما از کنترل با امیدی ولاست گفته که حتی که دخترای خودمون اهمیت ندادیم و خودمون برآمدیم حشرات واری که نمیدونم دخترای خودمون هم تاجیکستانی را تجاوز کردیم برآمدیم.
همه تمامی همون احمق که در دیسکاتیکای همون دوشنبه هست، یعنی از مرداش بگیریم، مرداش همش مردم ختلان هستند. برین مرحمت اگر هم میسنیو را بیاوین، هم بچه های دوشنبه را که در همون دیسکاتیک همین احمقی که شما کرده گشته استودین اگر باشه در روی ما توف یا تا شاید باشه قد شما کشیده موندگی، نه که میسنیو نیستن در دوشنبه در دیسکاتیکا نمیروند، بچه های میسنیو نمیروند دوشنبه در دیسکاتیک، دختراش هم نمیروند، خیلی میسنی تولد شدگی نمیروند، برای که او کلتورای دیسکاتیکایی که ما داریم او کلتورای میسنی یا نمیدونم بدخشی یا سعودی یا دوشنبگی دا نیست. یه بار بریم ببینین خیتون همه پریموی تیک توک دا لایف میکنه میشینه، ما یک چند تاشتا подписаться کده موندگی است، می اکاونتی دیگه هم قطعی میدروم تماشا میکنه میشینه، ما لایف میکنه میشینه، همون درون ببینین، همون گاب زنی احمقی فحشی ما با میدی ولاست ناموس ابرو زن افطاریتت همه را از دست دادیم رفت. این چیز داخل دوره خصوصا برای مردم ختلونی گپ همه را از دست دادیم. وحشی واری یک دیگر را تجاوز کردن. باور کنین دیسکاتیک باشه نه کنترل دیگر دخترمون موند، نه کنترل بگیم که دینمون موند، نه کنترل آبروی مردونگی خودمون موند. نمی پال نروز وحشی شده موندیم. از ما دیده حیوانای افریقا هستند که جنگلی کنترل دارن، تمیز دارن و بگیم همون قانونای خودشون ندارن. کوچه شیر است شیر است، کوچه شکلو است شکلو است، زبرا قطی دیگر بگیم بقا قطی، گوسفندوش قطی، یعنی هموجا همون بگیم رمز خودشون کنترل خودشون داره. جنگلی افریقا جنگلیو حیوانو رمز و تمیز زندگی خودشون دارن، ما مردم ختلان نداریم. من هم خودم فرزند ختلان هستم از کلو، نه که ما این رمز نداریم، این تمیز نداریم، چنین هم حیوان جنگلی نداریم. برای که از اون دیسکاتیک هایی که میشوه، از اون شب نشینی های، از اون فاحشگی هایی که میشوه، یعنی همه چیز دیده میشوه. شما باید این چیزا کنترل میکردین، شما باید کلتور را نشان میدادین. خود در نبودگی کلتور را چه خیلی در یک کسی دیگه میتی، یا خود نداشتگی سواد یک انسانی که در زندگیش خوندن نمیتونه، نوشتن نمیتونه، یک انسانی نمیدونه هیچ چیزی نمیفهمه، بیارش در یک مکتب یا یونیورسیته در معلم ما بگو بدرو طلبا را درس بده، او خودش هیچ چیزی نمیدونه چی میته. اون یک معلم تون بود که آثار قپا بابات خروز میقپا، اون معلم نه سواد است در نه علم است نه دیگر چی است. چیکار میکنه؟ همون قپا خروز میپره درس شده استوده طلبو کیف کرده اشتگی گفته خندیده اشتگی است. خلاص این نمی بود مدنیتی ما در جامعه دادیم. من برای چی گفتم که یعنی که یک جایی که باید управляющий باشه اونجا مدنیت داشته باشه. ما مردم ختلان و مدنیت نداشتیم، نبود در ما مدنیت نیست، وجود نداشتیم مدنیت. ما نمیتونستیم که برای دیگران مدنیت بتیم. معلمی که خودش سواد نداشته باشه و طلبه را سواد دادن نمیتونه. یعنی عیناً ما مردم ختلان همین بودیم، ما خودمون نداشتیم هم مدنیت نبود، در ما فقط زور بده، بخزور بدیم خلاص. سواد، مدنیت، فرهنگ از این چیزا کو ما از این دنیا تا قیامت دور بدیم، الان هم دور هستیم. برای همون 33 سال در جایی که ما تاجیکستان را پیش بریم قفا بردیم، در جایی که ما تاجیکستان را تمیز عقل آداب یاد بتیم، فحش فاحشگی و کوچروی برای ما نرمال است. برای یک انسانی بی عقل بی فرهنگ بی مدنیت نرمال است. یا زن در توالت خواب میکنه میاد دای برش میشته برآمده رفتن میگیره، یا او کابینت دیگرش نمیدروه میرینه برآمده رفتن میگیره و اهمیت نمیتوجه زن خوب است. برای چی؟ برای که او را مدنیت نیست، او را فهمیش نیست، مفکوره نیست، ناموس نیست که بگرده بگی چیه پس اینجا دواب شد. از اون جمله وزیر اینا علاقه بود بک صبور یا وزیر اینا میدونم گنرال پروکورور بگیم
اینو مدنیت ندارن، نمیشود دیده در یا مدنیت. چخیل میتونه یک معلمی که خودش سواد نداره بیاد در طلبه درس بده بفهمونه؟ چخیل میتونه؟ عینا همین چیز شد. ما آوردیم مردمی که مدنیت داشت سوخت بود، مردمی که فرهنگ مدنیت کلتورش 1,000,000 برابر در زمان СССР بگیم با برابر در عالمی СССР بگیم единственный مردمی سوخت بود. ما باید از اونا میموندیم رهبر، ما باید ورا میموندیم رهبر که برادر بگی کنترل کردد. ما آوردیم موندیم صاف نمیدونم گوسفندچران تراکتوریست پراکتوریست دزد غارتگر در زندگیش از شکمش نون سر نشدگی خودی امام علی رحمان گپش است که نون بسیاری خوردگی نیست، در بلوی شیر دوغ چکه و آب و آلوچه و ارالش کده خوردگی انسان. مثال او انسانی که با او مدنیت کلان شدگی و چخیل میتونه از ترانه را یک دولت یک ملت بگیم که مدنیت بته کلتور بته رشد کنه پیش بروه چخیل میتونه. و امروز هم فهمیش همین مردم هم سر سطح اموشید رفت خیلی ماست. وقتی که مثال گیریم ما گپ زنم بگم برادر تاریخ تمدن فرهنگ پیداشوی ملت این یک سال نه سال نه خشید نه جبد نامی نه خیل بود از این جای نه نام گذاشتیم استوست ما فرمیروت شدیم که امروز اومدیم یک تاجیکستان شدیم تو دشمن تو چکوگا دستی او گوسپند است او نمیفهمه یگان چیه برای را فرق نداره. تو چی گفتی تو دشمنی تاجیکی تو خودش نمیدونه معنای تاجیک. برای من میگم بگو برادر تاجیک چی است؟ میگه که پیغمبر خط نوشته است روی کرده است تاجیک گرفته است در طور سرش مونده است تاج شده است از همونجا گفتن که اینو تاجدارو هستن تاجیکو هستن از همون خط پیغمبر این تاج شدگی است. ما میگم تو برای من یک دلیل آورده میتونی یک دلیل میگه همتری گپ هست اینا کی گفتگی است در کجا نوشتگی است؟ میگه خیلی است. میگه خیلی میگه تو خیلی تیره رد میکنی خط پیغمبر میگه. اما گفتم خط خودت هم باشه من رد میکنم برای که اسناد نداره این چیز ولی پیغمبر کوسو بیسته خط پریمای خدا در ای بالا خط نوشته برای پیغمبر پرتافتگی باشه و شمال در تا خورده اومده در سر تاجیک مونده باشه که بگن که اوه انا اونجا تاجیک شید میگم که این چیز اسناد نداره برای من اسناد نشون بده خودش نمیدونه معناش نمیدونه از کجا پیدا شد چه خیلی فرمی رواد شدی چیز نمیدونه. نه ما وقتی که بگم که هم خیلی فرمی رواد شد این فکتش میگردم میگه تو چی گفتی سی تو دشمنی تاجیکی وات بگیم عموما همین کامنتاریه ها آداب و اخلاق امروزه حکومتدارا را نشان میده. برای چی؟ برای همین کامنتاتورها از سوق نیستن، همین کامنتاتورها از بدخشان نیستن، همین کامنتاتورها همش باز بگیم مردمی خطلان است. یعنی خودی سوادی فهمیش و مفکوره مردم خطلان را نشان میده همین کامنتاتورها. برای او را فرق نداره ما چطا ولون کنم ما خواهرتا ما گودکتا ما ترا کورچه شب میکنم ما ترا ایتا میکنم ما ترا بقفم کورچه کند قطی گردان تا میبرم ما این ایتا میکنم ما همون بگیم افسانه فانتازیای خودش ده زور است گویا که زور است. ایتا زور باشی یک مادری از اون منطقه در دورون توالت خونه میرم ایتا زور باشی اون منطقه ایتا بسوید نمیمونه. تو اگر زور باشی از نه از هم منطقه رفته در روسیه توالت های روس توزا نمیکنه. جایی که زور است و مردم اوجا کارای اونیزی تلی نمیکنه. از همین معلوم میشه که تو یگان زور نیستی تو پروست یک بالابولی خلاص پروست پسیخ چیز که یک بالابول هستی خراب میزنی تو که اگر خرابت بگذاره از نشی تو زور هستی دیگر هم بلوی همون خراب زدگی دیگر هم بالابولی کده گشتن میگیری دلشی. نه که اگر تو دستایni زور باشی دستایni انسان باشی یک مادر از منطقه تو در توالت خونه میکنه یا که احوالی که در شرایطی که زندگی تو داری این زندگی را اون منطقه که تو داره او خیلی زندگی نمیشه برای که تو دستایna پنیتلیوی و افطاریتت و بگیم که سخن میزدگی با عقل انسان هستی و سخنات عقل داره جای خیچه داره از اونجا تو را بها داده میشه. او یکی گفتی همون گپو یا زبونوی پست نداری دندون تبوشوی یک پتینکه را 3.5 سال در پود میکشی میگردی و
بگیم نوسا در کردیت کشیده ایستادی از نوس قرضدار است یا دیگه چیزشو بیسته میبروی در کوچه من نایت تکدم من نایت تک یه همش پروست خراب است دودارم پروست تا بالا بولی خلاص تا دستوی نیستی این تاره هنگست خرم میکنه نه که دوی مدا بولوی خر آدمو صبر میشه استفادهش میبرن یا منجی جاوش میتن کارشونا بقواد میکنن و خره کارشونا بود میکنن آینده هم خیلی خر نشین که یک آدم یا منجی جاود بتنه بقواتت کنن و بعد پاولنی کاروی زندگیش با تو بود کده بگیره برای هم محترم مردم خطلون الان ما وقت داره تغییر دادن حکومت و دستای انسان ها را از تمام منطقه هامون و از تمام قوم ها بالای قدرت ده بگیم جا دادند. الان ما ایرا وقت داره بعدی کمتر این فرصت ما از دست میتیم. من ایرا برای شما همچو بگیم یک هموطن گفته ایستادم ما هم دیگر طاقت نداریم که زیر پای بگیم یک بلابال او چیزی که بگم ما گوش کنیم بستیم زندگی کنیم یا یا بگیم که میزنیم مرز جدا میکنیم بگیم پخرینه یا متر زمین هم باشه ما خودمون میخوایم الوهیده بستیم یعنی سپکوینه خودمون ده دیگه کسای خودمون توقع خودمون و تینجا ککک خودمون باید بستیم یا هست یا نه الان کمی دیگر وقت داره دور نمیره ایرا من کنکریت نمیگم که دور نمیره یعنی بدخشان هم میروه و سوخت هم میروه ایرا راست این افسیگده بگیریم اونمو بلابولی تونقتی اونمو سر کوچه دا نوسا زده افسوجدنی امریکا و گیتلر روسیه را جنگای اوکراین را نوس قطعی افسوجداد میکنین انمو خیلی دایش افسوجداد کده در همونجا موخدت میمونه یعنی انمو منطقه دا موخدت میمونه برای هم الان ما وقت داره باید ما حکومت تغییر بتیم البته که ما جای تاریخی و تمدنی خودمون برمیگردونیم جای لازم میشه و رستوراسیون میکنیم در اصلیت خود برمیگردونیم بینایی که بود چپا شده بود میسازیمش بگیم کلتوراژ همش جابجا میکنیم اما در این حالت باید در کل حکومت از کل قوم و قبیله ها و منطقه ها بگیم که باید وجود داشته باشه این یکتازی شما خصوصا مردم خطلان عاقبتش خوب نمیشه یکتازی شما با یکتازی گیتلر رفته ایستاده است یکتازی شما امروزه با یکتازی پوتین رفته ایستاده است شما از اما پوتین و گیتلر امروز سیستمتون یگان فرقیت نداره من عیناً همی پیشتر در باره همون ساختار سیستمایی بگیم که گیتلر خونده استه بودم که چخیل گیتلر تونیست این مردم اینقدر رادیکال کنه که مردم برای امبیسیای گیتلر تا 14 ساله گودک در جنگ روی کنن یعنی چیکار کردی گیتلر یعنی عیناً گیتلر برای مردم همه احوال آوردن بیرون از همون نیمس بدگی دیگر اقلیت دیگر ملت ها را و نمیدونم دیگر منطقه بعضی منطقه بگیم آلمان او را غلامای یعنی که ما کرینای نیمسا حساب کردگی هستند همین خیلی گفتگی او آدم نیستن او را در هیچ حق داده نمیشه همه چی باید اولین نیمس دا باید داده شود برای چی برای که میدونیست که یعنی همین چیز بلشینستوا بود و امروز هم امام علی را اوور نیستش همین چیز است که همین تاجیکستان значит این بلشینستوا است ما 10 میلیون اهالی داشته باشیم حاضر اگر میگم 10 میلیون اگر با فانتزیای امام علی 10 میلیون ما اهالی داشته باشیم پریویزیتی نه 7 میلیونش بگیم این تاجیک است باقی مونده هم 3 میلیون دیگر قوم و قبیله ها و دیگر اقلیت ها است یعنی اوور نیست امام علی سری همین است سری نمی چیز دا اوور نیستش برای همون پروپاگاندایی که گیتلر باید گرمانیا فقط برای نیمسا امروز همون شیار روسیه для روسکی امروز همون شیار در تاجیکستان معقولت نیست برای تاجیکستان برای تاجیکا حق نداری در اینجا گپ زدن اینجا ما تاجیکا حق داریم گپ زدن
امروز همون شیورای گیتلر رو توسته بگیم که پوتین در شما هم اومده رسیده ایستاده است. یعنی که برای شما دیگر انسان ها آدم نیست، دیگر انسان ها وجود ندارند. خطیه برای کلیچство помирию را تاجیک میگن، نه که در اصل بگیم که اصلا او را آدم حساب نمیکنیم. برای کلیچство سوغدیو را تاجیک میگن، نه که در اصل بگیم که او را آدم حساب نمیکنیم. بودیکش میگن نمیدونم نسل چینگیزخانه یا را چینگیزخان اومده ماشه کشته بود زناشو نگرفتگی یا تخم چینگیزخانه اون نه یا را برا. یعنی که در اصل این نفرت بالای بگیم سعودیو داره. و помирию را македонский اومده کشته زناشو گرفتگی یا نسل македониан از نگاهی شما، سعودیو را چینگیز اومده کشتگی از این نسل چینگیز است. единственный تازه تاجیک ما مردم خطلون هستیم. یعنی пропагандатон همین چیز است. اما برای کلیچство هرچه میخواین تاجیک بگید. یعنی همین چیزایی که هست میارن عاقبت میاره. یعنی یک سعودی بیچاره در وطن خودش نمیتونه آزاد زندگی کنه. آینده لیچنا مرا برنامه‌ام چی است؟ آینده من خادم خلق، آینده من پرزیدنت شم، همه چیزا ابراد نه به جوش میگردونم. یعنی مردمی که از قشلاق هستن اوستا برمیگردیم به قشلاق. یعنی یک سال ده نمیشه من تیچنی 10 سال 15 سال موبایلشتا پروگرام است که یعنی شرایط اینفراستруктура ساخته میشه و قشلاق خود آب و راه و مالداری و زمینداری و غیره ساخته میشه و یعنی آیستا برمیگرده. یعنی این چیزا برمیگرده. از شهر خونه خریدن یا که نمیدونم از یک جای دیگه خونه خریدن این چیز فقط با اجازت رفته میشه. یعنی این نرمال هست. این یگان جای نی نرمال نداره، نرمال هست. در وقت SSSR اگر از کلوب یا از دوشنبه یا از سوخت به دوشنبه بیاین یا یک چیز دیگه بیان خونه خریدن نمیتونستن. یعنی اجازت نبود برای خونه بگیرن. اگر که کار مهلت یا نمیدونم دم گیری دیگر چیز بیا او میتونست که اجاره بگیره یک مهلت بسته بگیم گاستینیتسا یا جای دیگه ده بگیم خوابگاه ده بعدم بر بگرده. از اون جمله طور که استودنت ها حق داشتن بیان تحصیل کنن بعد تحصیل بر بگردن به وطنشون. خصوصا بگیم که برای از خوجند خانه گرفتن تو باید یعنی از دولت روی کردگی و حجت های تصدیق کننده مثال تو معلم هستی درس میتی در اونجا فلان 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 چیزا فلان اسنادا قطعی ترا کمیسیا تشکیل میشید. کمیسیا تشکیل میشید. از کمیسیا برات اجازه میدادن که خانه میتونی گرفته یا نمیتونی. امروزی تری نیست که برای در قشلاق گوسفندو تا بفروش بیا که جای خودی خانه بگی. نه این چیز نبود. یعنی سببی در اونجا زندگی کردن تو و تر تمیز مدنیت کلتور تو کی چی تو او اول میآموختن داد برات اجازه میدادن که از این کلتور به کلتور دیگر بگذری زندگی کنی. امروز هم گوسفندوش فروخته است اومده از خونه گرفته است در دوران دوشنبه شتگی ای بالکو نوسا کشتگی ای بالکو او بیار قچ 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 کدام پرته دو بگی بیا کدا از بالکون توف کدا است. نه مدنیت نه ترتیب نه اخلاق نه رویه همسایه هست نه رویه بگیم مدنیت شهری است. هیچ نیست. یعنی این چیزا باید کنکریتی باشه. یعنی ما آیسته بگیم که چیکار میکنیم. البته که نسل های نوی که کمتر مدنیت کلتورای شهر دیگر لازم است وش میمونه. اما بگیم دیگر برای دوشنبه اومدن باور کنیم با ویزاتون میکنم. اینطوری نیست که خیلی هوایی بخیزین برین در خوجند خونه بگیرین و دل خوجاتون در برین خونه بگیرین. این چیز نمیشه. ویزا قطعی میرین، اجازت قطعی میرین اونجا. یعنی همین خیلی کلتور میشه. یعنی شهر باید مدنیت شهر باشه و بگیم که رایون مدنیت رایون، قشلاق مدنیت قشلاق. از اون جمله خیلی مدنیت سوخت، مدنیت سوخت و مدنیت خیلی چی است. مدنیت ما است. باید ما اینا را جابجا کنیم. من شخصا اگر پرزیدنت شم یعنی همه این چیزا را بگیم که آیسته در جای خودش برمیگردونم. قشلاق‌ها در شرایط، قشلاق‌های مردگی، قشلاق‌های شرایط، آب، سیستم، راه جاری میکنم. قفا بر بگرد. یک تا بگیم که همه ما قشلاق‌ها اومدگی ها
абрад намерем аму киистони худомон, ҷои худомон. Аз он ҷумла ман хидмам агар президентам шам дар Душанбе зиндагӣ намекунам, барое ки ман дар дуруни шаҳр зиндагӣ карда наметавонам. Ман як бачаи қишлоқ ҳастам ва табиати қишлоқ дорам. Кӯҳ пушта, аспсуворӣ, ахота, камонпаронӣ, ҷарода, шавода рафта ҷайрода сих мондан ки биқапемаш хеле ҳалқаш кунем. Бигем шавои дуруз, рӯзои дуруз нав хугои ёбоиро хоб карда чен кардан. Омад тарвуз марвуз палаго бошад, лави тарвуз. Ман як бачаи табиати бигем ки кайфии адирӣ дорам. Ман ҳамеҷош дар ҳамин шаҳр маҷбурам, агар ҳози мара агар имкон бошад дар як қишлоқ ҳаминҷа рафта зиндагӣ кардан, як пушта, як трактор, аспи, хар, пар ҳаминҷа бошад, мерам ҳаминҷа зиндагӣ мекунам. Наместам дар ҳаминҷа. Барои дар кор нест барои ман ҳамин шаҳр. Ман хеле табиат дорам. Ман президентам шудам дар қишлоқ зиндагӣ мекунам, намеям дар шаҳр зиндагӣ кунам. Хай ки кор маҷбур кунад шояд бестам, не ки ман дар шаҳр зиндагӣ намекунам. Ва ҳамин хел аз он ҷумла бигем ки мо оста тартиб мекунем. Уже бигем фақат прописка қатъи зиндагӣ мекунем. Яъне та омадан шаҳрда ҳақ дорӣ аз қишлоқ биёй, хонданӣ меоӣ, хондан набудро прописка табиқа зиндагӣ. Прописка қатъи зиндагӣ мекунӣ. Битари ҳавоӣ нест. Яъне биё зиндагӣ. Дуруни Душанбе да марди корбозору ва ғайра бозору дигару ино ҳама шармандагӣ ҳастанд. Ҳамаи шармандагӣ аст. Як пойтахт дар кӯчаҳо одамо папка дар дастошо дрел, префаратор дар лави роҳ мондагӣ, як мошин место, ака кор дорӣ, ака чӣ кор дорӣ, ака чӣ кор кунем, ака чапа кунем, роста кунем, чӣ кор кунем. Яъне ин ин чиз аст шармандагӣ. Яъне ҳамаи ҳамин чизо ман мефаҳмам ки бале мардуми мо ҳозира шароите ки мо дорем, мардуми мо иро аз маҷбурӣ мекунанд. Ман медонам. Ям аз хурсандӣ нест, аз қади раб омада истодани як марда. Он марда мехоҳад фарзандоша, аммо Эмомалӣ сохтагӣ шароит да ӯ бечора маҷбур аст. Ман ӯро ягон танқид карданӣ нестам. Аммо агар ҳамон инсон дар ҳамон қишлоқи худаш як шароите боофар ки аз ҳамунҷа ризқи кӯдакоша биёва, зиндагиш соз боша, ӯ девона нашидааст ҳамон мард омада аз қишлоқ омада дар қади раҳ беста. Ё имрӯза дискотекое ки мо дорем фоҳишахона шидагӣ аст, ҳамаш массажни салону фоҳишахона, ё ҳамаш тоза мешаванд. Ҳама бармегарданд остоста ба қишлоқ, городскоеро қишлоқӣ мекунем обратно. Яъне ки мерем, остоста мерем. ӯ дигар тавре намешавад ки як қишлоқ биёву дар дуруни Душанбе фалономе мададанат меринаме қанчиқе ту клиенти мара гирифтие. Итара клиентбозӣ дигар намешавад. Яъне кардани қанчиқита биё официальная регистратсия ки ба қайд мон, духтур да қайд мон, ҳар вақт хита аз духтур мегзаронӣ, дар ҳамон ҷои хонат ба қайд мегирӣ ки ту дар намиҷа инами қанчиқита мекунӣ. Марҳамат кардан бигӣ. Брава клиенто пешат. Ки мерава рафтан бигирад. Хонат да открити публични домуй ки дар ҳамон минтақаи худат, ҷои худат корта заниматсия кардан бигӣ. Ҳеҷ ка пеши раи бигем ки хоби тира ё намедонам кайфияти тира намегирад. Аз ҳамин чиз кайф мекунӣ, марҳамат. Аммо аз духтур мегзарӣ, доимо аз духтур мегзарӣ, дар қайди духтур местӣ ва доимо дар назорат местӣ, касал пасал хеле чиз набошӣ ва бигем ки бира қанчиқита кардан бигӣ. Ҳеҷ ка пеши рафта намегирад ва касе ҳам тира озор наметад. Касе омада тира дарта зада хоната зурӣ намекунад. желани худат боша, пас желани оформит мекунем ва ҳатто ки книжкат метем ки та ҳаққи ҳамин чиза кардана дорӣ. Барои хоҳиши та аст, ба иҷозати худ аст. Ва бигем ки минтақаи худат, ҷои худат алоҳида аст, бикун. Ҳеҷ ка ғамат наметад. Ранги тари нест ки дум-думи ту политсия сир куна бигарда, иҷа биё, ту чӣ кор кардести, клиентат кияй, ту инама тира камера мекунад, ту фоҳишагӣ кардӣ. Ин тари чиз нест. Мо озод мемонемад. Книжкат метем ки ҳатто ки ту проститутсия заниматсия мекунӣ ва аз духтур мегзарӣ, дар қайди духтур местӣ. ҳар бигем ки ҳамон муҳлате ки духтур муайян мекунад, анамон муҳлат дар рафта анализ меспорӣ, хун меспорӣ ки то ки дигар инсона касал накунӣ. Кадоме ки пешат меяд рафтан бигирад. Ҳеҷ чизе надорад, ҳеҷ мушкилӣ надорад. Аммо дар дуруни общества бигем қилиқота намекунӣ. Бемалол мо баротон шахсан ман инами имкониятам метам баротон. Худат кадом қунтита книжкат метам ки қунтӣ
духтурда дар қайд меистӣ, любовникт қати ҳарда дар қайд меистӣ ки не любовникт аст. Халос, бира дар хона, дар ҷомеа, дар общество и кора накӣ. Дар дохили собственни аму хонаи худат, территорияи худат, дар дуруни хонаи худат ҳамсоёту озор наде, овоз повоз ғам наде. чӣ коре мекунӣ бикӯ. Дар кадом шикофит мегирӣ, гирифтанаш бигир. Ҳеҷ мушкил нест. Вай Хитай, собственни Хитай. Не ки духтура бояд бигзари обществода бигем ичтар распространят накунӣ. Халос. На милиса меяд хона дағам мета, на як кори дигат мекунад, на мезанад, на дилкашат мекунад, на камерат мекунад, на дига чиз. Ҳеҷ ҳаққе надора ки дари тира бияд тиқ-тиқ кунад, бига ки ту чӣ ба дари хонат бигем ки қумтӣ кардести. яъне чӣ ба қумтӣ. Ҳеҷ кай ҳаққа надора. Фақат обществора халал нарасон. ҷомеара, кайфияти ту халали ҷомеа нашавад. дар ҳамун дохили лични пространствои худат ва лични телаи худат, лични шикофҳои худат чӣ кори маъқултай бикун. Фақат духтура бигзар ки касал-пасал нашавӣ, ҷомеара заразид накун. Тамом бародарам, кунтӣ ошичава бикун, фоҳишаи ошичава бикун. Яъне ман биём, ман баротон бигем ки демократияи аслира меорам баротон. Асли демократияра меорам. Ки яъне общество, касе аз ту норозӣ аст, бояд норозӣ нашава. Яъне хападам, ҷомеара халал накун. Тамом. ҳамаи система, на танҳо як қумтиву дигараш, ҳамаш фарқ надорад. бира дар хонат, дар лични пространствои худат ҷомеара халал нарасон. Тамом. чӣ коре мефорад кардан бигӣ. ҳаёт ва зиндагит аст, лични шикофҳои худ аст, ҳеҷ када ҳеҷ чиз интересна нест. чӣ коре мекунӣ кардан бигӣ. имрӯз демократияи Аврупо наму чиз аст. инами пространствои хонаи ма аст. 10 духтар меояд пеши ма, намедонам чӣ меояд, кӣ мерава. Самое главное возраст расидагӣ бошад. як милиса омада, як кас омада тиқ-тиқ намекунӣ, ту иҷа духта омад даромад. медонем барои чӣ? Барое ки демократия аст. духта хостаст омадааст пеши ман. ё ма пеши як духта мерам, медорам, як кас намегӯяд ки ки ту иҷа омадӣ, пеши духта омадӣ ку, ту ки ку. ё хонаҳои одамо даромада, намедонам камераҳо када кунилич одаморо дар интернет монда истоданд. умуман чӣ ҳақ дорен? духта хостааст, мардак хостааст, дар як комната алоҳида шидан. шумо киен собственни хазяини бигем байни пои мардак занакен. шумо амният чӣ кор дорен? вода чӣ кор дорен? айда документиш киненам хел мекардаги инсона иҷозатиш битен. тамом. духтура бирава бигзара ва центри ам духтурошона кинен, муайян кинен, бирава бигзара. тамом. чӣ кор дорен? ҳаёти шахсии инсонаш мо ограниченӣ мемонем. ки кора бики, кора наки, мумкин нест. ту чӣ кор кардӣ? никоҳ дорӣ, надорӣ? ту ки? Ту муллои, ту шайхи, ту осмон омадагӣ, пайғамбари? Ки ту никоҳи вода кор дорӣ? чӣ кор дорӣ? чӣ дора, чӣ надора? хостан хоҳиши ҳарди ҳамо аст. халос. мардак хостааст, бача хостааст. ҳардуш алоҳида дар як хона рафтан ё дар гостиница рафтан, даромадан, як номер гирифтан, дам гирифта истодан. чӣ кор дорен шумо дар во? чӣ кор дорен? гостиница бага таи гостиница медаванд, бигем ки мекуванд ки чӣ кор карда истодааст, ки чӣ кор карда истодааст. аюда тоза кинен, шаҳра ҷобаҷо кинен, мардума ба минтақаош баргардонен, шароит боофарен, зиндагӣ боофарен. касе бигем ки омада дар шаҳри кора намекунад. агар бикунам дар ҷои худиш мекунам. халос. яъне оянда ман лично намин программа аст ки мо бояд дар ҷош бигардонем. барои чӣ? барои он ки замоне як кӯдаки нобино дар лави ови шиштагӣ доимо поша дар об дохта мешинад. дигар кӯдакҳо овбозӣ мекунанд. баъд мегӯянд ки ҳам хоҷаи Хидр гузаштан мегирад ки кампиро як-ду занако шиштагӣ гирья кардан, модараш гирья кардиста, кампиро дуо кардиста. мегӯяд
میگه که تینجی است خواهرم، میگه که هم فرزندم، میگه نابینا از دیگه کودکا وقتی آوازی میکنه، میگه من وقتی فرزند من میبینم که نمیتونه آوازی کرده در هم درون جبور هم او کانال بسیار میگه جیگرم او میشوه. میگه که هر یک چیزی هست که یعنی که چی داره برای خودش یک اساس داره، بهوده نیست. بعد هم میگه منجی خاک همه گیره در بالا هم گودک میچوشه، گولک بینا میشوه، درونی او نمیپره و دیگه هم مرا تای او کده غرق کردن میگه. تا بگی گفتن قریب نیم برابر گودک بکشه. او خیلی میگیرن اما یک منجی خاک دیگر هم او دیگه خاک دیگر هم میچوشه، با نابینا میشه، میکشنش لب او میبرورنش. میگن دیدی یعنی هر یک چیز همون چیزی خیلی داره. امروز همون نابیناها ما مردم ختلون بودیم، یکی بینا شدیم دیگه بدخشان هم کشته ایستادیم، سوخته هم کشته ایستادیم، دزدیده ایستادیم، غارت کرده ایستادیم، متال رو هم فروخته ایستادیم، بینا رو هم چپه کرده فروخته ایستادیم. هرکه برای ما رو میگم انجی خاکی دیگه در کوره که در بالا ممزنه با کورش مبرد نه با لب پامونه در اندرونی او کرد لب او در پامونه چپ چپ کرده بشینیم، برای که ما نتونستیم ریال نتونستیم. گفتم که مدنیت اون انسانی به دیگران میده که اگر او خودش او را داشته باشه، سواد اون انسانی که به دیگران میده اگر او را خودش داشته باشه. اما نمیشه و به وحشانیت حکومت کرد. این امروز رزولتاتی 33 ساله حکومت داری ماست که یک کشور تماما جزیر کردیم و میلیارد دلار رو قرض داخل کردیم، تمام زواد و فابریکا را، تمام مدن سویتی او را فروخته استودیم. هیچ نیکی ما مردم کلوب یک سر شیم یا شرایطمون خوب شود. با پول ما از وطن خودمون میدزدیم، با دزدیده برده در دیگر شهرها، در دیگر دولتها، در بانکها، در دیگر کشورها رفته، دبی و در ویلا و خونه و در دیگر قزاقو و دیگر جا در قرغز و روسیه در رفته خونه و در زواتو خریده، در اونجا پرتفته استوده. همه پول خودمون دزدیده قلن در خودمون آباد نکردیم، برای که ما نه این مدنیت داریم، نه این مفکوره را داریم، نه این فهمیش داریم. ما از این چیزا دور هستیم. برای هم قربانی چشمتون هموطنای عزیزم و خصوصا بگیم که مردم ختلون، امیدوارم که سخنی مرا درست درک میکنین، قبول میکنین که واقعا ما نتونستیم و تو اگر ما هم آهنگی با دیگر اقلیت، دیگر منطقه ها و سوغد و بدخشان و کولگی اگر ما سر یک استال، یعنی که فکری همه اگر حکمرانی نباشه در او کشور بگیم لازم نباشه، بگیم ما وطن کرده نمیتونیم این کار کرده و دور نمیریم. همین را در یادتون بگیرین که ما دور نمیریم، یعنی مجبور کرده ایستادیم دیگر اقلیت ها و دیگر هویت های بگیم که حداقل تو یک چند سال پیش خودشون هم شد تاجیک و تاجیکستانی. من خدمت یک بگیم فرزند تاجیکستان، یک تاجیکستانی که از ختلون هستم، یا که بگیم مردم بدخشان هم تا دین را خودشون هم یک بگیم تاجیک میدونستن، اما اومدن بعد یک ده حمله از تاجیک بدن هم اینو اتکس کردن. و یک کار دیگه هم خیلی کنیم بالای سر سعودی آدم اینا هم از تاجیک بدن اتکس میکنه. دیگر بگیم که بعد دمو آخرون سرود قدم قربان بود که شب خیر هم میمونیم. به دیگر بگیم که وزدوشنی پتسلوی روی میکنیم، خیر بدخشون، خیر سوغد میگیم. انا بعد قدم قربان دیگر رو در همون بگیم که کلا به خدمون دیگه کنسرت میتیم، قدم بیار با رجب. ما یکون ارتیست سالم نداریم، قدم بیار برای که ما خدمونی هم مسخره باز هستیم، برای ما مسخره باز در کار است. میفهمید؟ در جهان عالم فرهنگ و مدنی و سرودی تاجیک دلیر نظر خیزون. امروز اگر در دنیا بگوی دلیر نظر، یعنی که یک بار بدخشانی بگیم، یک پامیری به لفظ خودش نه، تمامی سروداش به لفظ تاجیکی و روسی و دیگر
در جهان موسیقی آهنگ قطعی کی کرد دلیر نظر قدم قربونه چیکار میکنی میره این شرمنده کرد ما را یه بار داره ما یگان تام خیلی بگیم همین از خطلونی خودمون سر پاورات که جو میره به این یگان آدم میشه آینده میسازی به این فرهنگ میسازی به این مدنیت میسازی به این یا که اینا مگم با پوگم مورا جمع کنی تاقی را جکی جاگه کجا میره بایی کجا میره آیا تو بایی فرهنگ میسازی بایی تو مدنیت میسازی بایی تو صنعت میسازی سر پاورات بدش 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 دیش 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 آقا تی دکش این چی است اصلا خودش چی است کجا چی میسازی تو بایی کدام کلتور ساخته ما در 33 سال نداریم همون چیز اگر ما می داشتیم در 33 سال ما بهترین صنعتکار داشتیم بهترین اکتیور داشتیم بهترین ها را می ساختیم از بس که ما نداریم این مدنیت که بسازیم نیست میفهمی نمیرم برای قربون چشمتون مردم خطلونی عزیزم منم یک جوان خطلون هستم یعنی که این چیز باید اقرار شد مرد همون مردی است که همین ریال اقرار میشه و ما نداریم مردم خطلون نداریم سیاست ده نیست انسانی که رشکین است سیاست ده نمیشه سیاست ده باید رشک نباشه یعنی انسانی یکتاز مثل هم بگیم امروزایی که ما داریم ما نداریم از خطلون شاید بدن کشته شدن یا زندان شدن اما امروز از این به بعد ما از مردمی بگیم خطلون و غرم این طرف ها سیاست مدار نداریم با امید نشه نیستی چیز نیست شاید باشه یک تدتا خب بدم شیشتگی باشه یک اونجوده شاید باشه نیکی ما باید برای سیاست مدار تاجیک نه باید تاجیکستانی باشه و انسان برای او را ملتش مهم نباشه برای او را وطنش مهم باشه و خلقیت های در سرزمین بده باید باشه وقتی که اگر بگن نیمه تاجیکم یا که من نمیدونم فلانی هستم در سیاست بگیم که او برای او وطن نیست او برای هم اقلیت خودش است برای هم خلقیت خودش است برای هم خودش است برای کل خلق تاجیکستان نیست برای کل خلق تاجیکستان دینای گوناگون دارن مذهبای گوناگون دارن زبانای گوناگون دارن مدنیتای گوناگون دارن تمدنای گوناگون دارن فرهنگای گوناگون دارن و هر یک جاش خودش علاهیده بگیم یک کلتورای خودش داره این نمیتونیم که ما بیاییم که برای فقط کلتورای ما رشد باشه و دیگرها بگیم از بین بروه دیگرها ده حق داده نشه قربانی چشمتون اگر بگم ساعت ها میگم این مسئله را اما متاسفانه ما سر کرده بودم در باره چایخانه راحت همه اینمی سبب هایی که ما گفتم سبب نابودی چایخانه راحت آمد فردا سیرک میروه دیگر چیزا میروه و در همین حدود تاجیکستان اگر که همین اویله اگر 10 سال دیگه سر قدرت بیسته یک دانه چیزی تاریخی بگیم که نشانه نمیمونه برای که خیلی شما خرسند شده بودیم وقتی نامهایی بگیم منطقه‌های ما را علیش کرده بودن زور کرد قرصک بزد اما در حالت نفهمیده بودیم که او چیز در هویت ما میرسه او چیز در روحیت ما میرسه او چیز در ناموس ما میرسه او چیز تحقیر و تنقید در اجدادان ما گذشتگان ما میشود در هویت و روحیت ما تحقیر کردگی میشود در حالتی که ما یگان مشکلی نداریم زنده که همو قرغان تپه یعنی که هم قلعه قرغان تپه یعنی با قلعه شهر قلعه میشود قلعه قرغان تپه بود از زمانش خب شهر گفتیم تاجیکش کردیم شهر تاجیکی کردیم شهر قرغان تپه این چه مشکلی داشت نه اینجا ترکیه است ما باید را بگیریم باختر کنیم باختر کی است درباره باختر یگان معلومات داری کی میتونه بگه که درباره باختر چی است
فلان جورا ما هولبوک کردیم، دیگه جورا اینجا نامی نمیدونم فلانی بود دیگه کردیم. درباره همون نام ها اگر ما پرسم که یعنی باختر درباره باختر ما یک حجت لیسانسیون بیار یا نمیدونم بیا یک به لیسانسیون یگان یک تفسیر تعریف باختر بیار کی هستی خودش یافته میتونی یگان چی را یگان چی مرا خودت نمیشناسی برادرم، خودت نمیشناسی چی است باختر، کی است او، از کجا اومد، یا که فلانیش همون نام شیطری کردیم چی با اوجا نامی چی بود خلقی بود. خیلی بگیره اینا قراتاق هم ایواز کنی، قراتیغن هم ایواز کنی، مرامت بگیره ایواز کنی. همه اینا بگیم که ناموی چی است ترکیه است. قرایقا چه ایواز کنی، خیلی آوار ایواز کردین. یخسو چی با تو حال ایستادگی از کلا گذشتگی یخسو میگین، یخسو است یخسو میگین، یخسو نیست یخسو است، یعنی آبی از که می اومدگی خنگاو میگن او را میزنی یخسو چی با او را ایواز نکردین نامشه یخسو کردین. خیلی سرخو کردین قزل سوره تویر سوره چی با ایواز نکرده استودین بین غرغره خطی میگذشتگی تویر سو است چی با او را ایواز نکرده استودین. خیلی بگیرین همه شده یک باره ایواز کنین. ای خندوتونه بزنین. یعنی همین چیزا است که بگیم که عاقبت همین چیزا آمد و وقتی دماغ قرصک زده امروز سر خیتون آمد. اما ما قرصک نمیزنیم. ما واقعا برای که این درد تمدن و تاریخ سرزمینی که امروز نامی تاجیکستان داره همین است و ما نباید این تاریخ این گذشته را بگیم که از بین بریم، باید این را حمایه کنیم و ما هیچ وقت در این درد قرصک نمیزنیم. گرچند که شما قرصک زدین در این چیزا اما ما قرصک نمیزنیم. خب این را هیچ وقت پیلوسی خود گفته حساب نکنین. این پروست مدنیتی ما هست. این فرقی ما بین قرصک میزدگی و بین ما درد میکردگی در یک مصیبت وطن در ان همینجا است. فهمیدی نه که انا همون انسانایی که خوب تون میکنه ای فلان فلان بالای سرتون اومد کو ببروین کو درباره چایخونه گپ زنین کو اکتیورت ببرو. همون انسانی که همون اکتیور بود مرا در تاجیکستان اومدم در رستوران قتیم روسی گپ میزنه. در تاجیکستان تاریخ تاجیکستانت و یکی از نشانه هایی که پایتخت است که بنا همین نشانه ها این پایتخت نام پایتخت و اساس گرفت به دولت تاجیک بگیم 1993 سال مرحمت از بین رفت کو او قدر زبان و ملت و تمدن و فرهنگ و تنبولی تا اکتیور هستی کجا شدی ما اکتیور کو برو چرا برای گپ نمیزنی؟ چرا یک استودنت برات روسی گپ زده بود خستی نالش کردی با ما وای بر حال ما وای بر حال ما کی چی خیل میفهمه نمیفهمه وای بر حال ما که برو گپ زد مرحمت کن. یا کی را گفتنی که بعد گذشتن این ممالی یک ترک بود یک لقای بود یک قلق بودی باری ما کدنی هستین این چیزا را این قصال باری ما کدین اومده ما خوب گفتیم ایشم باری ما کدنی که ممالی لقای بود ممالی قلق بود آتش شریف نام داشت میخیلی که او تاجیکا در رحم نمیکرد شما ای عثمان اومدگی میخیلی است گوارتون ای عثمان اومدگی شما بسیار آدمای خوب هستید. در دیسکاتیکا قلقا هستند در فویشه خانه هم قلقا هستند. شما تاجیکا نیستین در اونجا وجود ندارین در اونجا هم خیلی گفتنی در توالت یک قلق خواب بود و قلقا هنی چی نمیکنه هم خیلی است
هیچی نمیکنه. او 2 میلیون در روسیه او کوچه رفتستان هم او قلق است نه تو ولی یکی دیگر هم یک بلاگری دیگر هم است دوی مدت درون ماشین بر کاتوید میته یک دختره که از تاجیکستان یک بچه روس برای تلفن مچک کرده است. آیام شموت معلومه که تو تاجیک نیستی. تاجیکی کار نمیکنه قلق بود. تمام ای تاجیکستان بود قلق بود. خوب مچک کرد برای یک تلفن مچک کرد. تمام چه پرابلم حل شد. تیا تلفن دیگه بخیر ترام یا مچک دیگه میکنه. تمام قلق بود تاجیک نبود. لولو این شما این مسئله هست که همه چیز شبه فقط در سر دیگر کس زدن و گویو که او خودش یگان بگیم که دخل نداره در او چیز. یعنی ما لولو دیگر را قیخه فهمیده؟ تاجیکستانی بود نو بست از ملتش پاسپورتش تاجیکی بود شهروند تاجیکستان بود که نمی کرده دست زد. وقتی که در هر یک مشکلی ملت شما جدا میکنین ما نه. وقتی که ما بگیم که خیلی ما قلقا تمام قد شما خوش نه تو چخلی تو تاک جا آمدی تو چخل پیدا شدی در اینجا اوجه ما نیستیم. اما نه که یه مشکلی در وطن میشه و در کلای قلقا و لقیا بار میکنین این نرمال است. در وقت دیاتون میزنه این نمیوان ما نیستیم. کو هم اکتیور کو برو گپ زد دو خود میرسه گپ زدنده یا فقط یه استودنت نوید کردنده زورد میرسه. کو دلواری کوکل وطن دوست دار داری برو کو گپ میزنی خودتا غمگین میگیری که خودتا اول از نام خدا سر میکنیم کلام از پروردگار مردم کو برو گپ زد کو چی رو تصمیم میکنی یک وجوده این تاریخدان شکمای زنای ما را ترکا چوک کرده بودن و فلان عصر دا چنگیز خان اومد نه تجاوز کرده بود ما را همه را کشته بود مردو را کشته بود نمیدونم افسانه خوندستی مرحمت کو بخیر گپ زکو چنگیز خان اومده چایخانه راحت چپه کرده بود تاریخ تا چپه کرده بود مرحمت اینا در پیش یک چنگیز خانی دیگه امام علی چنگیز خان کو برو گپ زد کو برو حضرت های داملا حب الوطن الایمان مرحمت این حالتی که وطن در این احوال اومد ایمان نیست значит ندارین ایمان значит پیغمبر را گوش نمیکنین گپشه میگین که حب الوطن الایمان در مسجد میدروید یعنی دوست داشتن وطن از گوشه ایمان است. آیا شما این وطن را دوست نمیدارین؟ آیا وطن چی است؟ همون زمین خالی وطن است نه البته وطن به همون تمدن و فرهنگ داشتگی چیزاش وطن است. کو کنی ایمانتون حب الوطن الایمان شما میدانین ایرا دوست داشتن وطن گوشه ایمان است کنی حضرت حاجی میرزا پس معلوم میشه ایمان نداری. حضرت ایشانی بوتیکس از این معلوم میشه ایمان نداری تو. وقتی که چیزی که در خودتون نیست او را چی پیخت میکنیم بالای سر یه مردم دیگه دوست داشتن وطن از گوشه ایمان است. چی فوفلوگانیت میکنین تگده چیزی که در خودتون نیست چیزی که خودتون ندارین چی بالای سر این مردم فوفلوگانیت میکنین وطن دوست داشتن ایمان است او دیگری نمیدونم با ما تاجیکی گپ نمیزنن او دیگری کوکلوتا درست کدگی نمیدونم ما در خطای وطن داشتیم در نمیگجا وطن داشتیم چرا تاریخ از این یاد نمیکنه اینا تاریخ در پیش چشم چپش دیسته کو خی گپ زکو چو میکنی وطن خطای و وطن چنگیز تیمورا حاضر در پیش چشمت کو یک کوکلوتا ببند در پشت سرت با گفتی هم گپو کو یا چی دروغ بگو داری دوخ کو ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم چنگیز خان گفتگی داملا جانف کو برو کو گپ زد چرا ایرا فراموش میکنی در پیش چشمت چی دیستگی کار تئاتر چپه شید چایخانه چپه شید تاریخ از بین رفته است و از تمدن اگر تو تاریخ دان باشی خصوصا با در زیادتر داخل داره که تو باید این تاریخ
образование, яъне Тоҷикистон как образовался, гуфтем русо чӣ хел ташкил ёфтим, Тоҷикистон ба чизош ташкил ёфт. Кӯбу биро гап зад, духтона мераса. Шумо просто инаи халқи оддира дурак мекунед, мешининам хеле бала 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 када инами мардума, баъд оҳиста оҳиста ранги урусо фашист мекунед, ранги Гитлер фашист тайёр мекунед. баъд ҳар ҷое ки хостен ино мераванд фашист вори ҷанг мекунанд. Идеология ҳамин мешавад. Мисол гирем, идеологияи динӣ ҳам ҳамин аст. сарем як чизда ҷамъ мекунанд, як идеологияро метаб, барои ҳамин идеология меҷанганд ва бигем ки ҳар кора мекунанд. Ва ҳамин идеологияи фашизм ҳам ҳамин хел аст. ҳамин сари як идеологияи мо миллат, мо и дига ҳақ надора, иҷа Тоҷикистон аст, номошон алиш мекунем, фамилияш алиш мекунем, ҷошон алиш мекунем, дигаро иҷа фақат тоҷик боша. Шуморо ҳамин чиз оста начинаиш мешавад, начинат мекунад. ҳама ақалиятҳои кама унижат кардану нобуд кардану намедонам одам ҳисоб накардан. баъд камтарак ҳам гитлерворе ки болотар шид, баъд уже ҳамла дар дигар ҷо мекунед, камтар қудрат пайдо кардед. ва урус ҳам айнан анами чиза бигем ки анами кора кард. фаҳмиде? анамин чиза аз байн бурдан дар кор аст. ва талаб кунен домло, агар як бор дига ман шуморо мебинем аз торих гап мезанем, ма ку 10 бор визифтон дода истодам, биё ай торих гап занем, биё ай торих гап занем, биен як бор очиқша гап занем ин мардумда, биё чӣ хели миллат пайдо шид гап занем, кадом сол пайдо шид, чӣ хел пайдо шид ва чӣ буд аз ин пеш, дар куҷо буд, чӣ қарор дошт, чаро ин миллат давои Самарқанду Бухоро карда истодааст, оё ин миллат ягон дахл ба уҷа доранд надоранд, Самарқанду Бухоро ки аст, яъне чӣ хел ора кадом пропаганда овард, ба ин пропагандаи тоҷикӣ овард, чаро Самарқанду Бухороро халқи шуморо аввал тозӣ гуфта буд, араб гуфта буд. биё иҷа ман ҳуҷҷату далелош қатъи ёрам, шумо гап занум қатъитон, биё мегум ки таърихдонотон думбили гӯз мезананд, намеоянд ҳамун домлоҷону дигаро. мо фақат намедонам ки ин китоби кадома ёфтагӣ ҳастанд, як китобе ки наву литсензия доранд, наву аз ҷомеаи бигем олимони дунё тасдиқ шидагӣ аст, ҳеҷ чӣ надорад, просто дастнавиш як инсон навиштагӣ аст, шеъру суруд ҳамуда такя карда истоданд. ҳамуда барои ҳамон ҳамватанои азизам фикр кунам ки дуруст қабул мекунед сухани мара, агар дуруст дарк карда битонед, не ки дуруст дарк карда натонед, барои чӣ стенаи хитоя сохтам. намедонам бародарам, инҷоро нахондам мекам дар бораи стенаи хитой. худат бобо калони хита намешнасӣ? бигем ҳамин савол бутум, ҳамин бобо товташ чӣ ном дошт? инами бобое ки инами падарта, падарша, падараш чӣ ном дошт? метавонӣ бигӯй? бинавис дар ҳаминҷа. падарта, падарша яъне бобот. ҳамин бобота оташ чӣ ном дошт? медонӣ ҳамира? кадомид медонӣ ки ҳамин отаи боботон чӣ ном дошт? кадомид медонӣ намира? оле бобои боботона нагуфтестам, боботона оташа гуфта истодам. чӣ ном дошт? мара стена рамон отата оташа оташ чӣ ном дошт? бобота оташ чӣ ном дошт? медонӣ ҳамора? ку як гуглда бипурс ку. бобота оташ чӣ ном дошт? вақти бобокалони хита номша намедонӣ, ту мара дар бораи стенаи хитой савол метӣ. бародари азизам, фаҳмидӣ? ине аз шармандагӣ.
ки мардум бигем бобо калон ихча намешнусад, номаш чи аст. мефаҳмед? Баъзеҳо бобошона намешнусанд, номаш чи аст. Мегӯям ман дидагӣ нестам. мефаҳмед? мутаассифона то инаи дараҷа омада расидагӣ аст. Леки любой қалиға бугӯ ку 7-8 поколенияша мегӯям ета чӣ ном дошт, бобош чӣ ном дошт, бобо калонаш чӣ ном дошт, аю бобо калонаш чӣ ном дошт. мефаҳмӣ амира? Ма 7 поколения 8 поколения ма номоша медонам ки чӣ ном дошт ва чӣ кора буд, чӣ кор мекард, чанқа мол дошт, мол чанқа дошт. мефаҳмӣ? Ки фалон бобом чанд мол дошт, бобома бобош чанқа мол дошт, чӣ статус дошт, чӣ вазифа дошт, ура бобош чӣ вазифа дошт, чӣ статус дошт, 7 поколенияша мегӯм метам. фаҳмед? ҷойҳои зиндагӣ кардагиша мегӯм метавонед ки дар куҷоҳо зиндагӣ кардагӣ ҳастанд. яъне 7 поколения дар кадом минтақаҳое ки имрӯза ҳудуде ки мо дорем зиндагӣ мекунем, дар кадом минтақаҳош зиндагӣ кардагӣ ҳастанд. Аввал дар куҷо буданд, баъдан куҷо омаданд, баъдан охирон то чикае ки омадагӣ ҳастанд. Бигӯем ки имрӯза бигӯем ҷое ки мо зиндагӣ мекунем, ин падари ман охирон дар ҳамин ҷо омадагӣ аст. ҳар якташа ҷояшон медонам аз куҷо ба куҷо кӯчидагӣ ҳастанд ва чӣ моло доштанд, чӣ сарватҳо доштанд, статусшон дар общество чӣ буд. ҳар якташа. Кадомиш човандоз буд, кадомиш палвон буд. Муллосафар гуфтани палвон буд якташ. Агар ки олиам ҳамон замони бегигарида, ҳамин замони бегигарида Муллосафар гуфтани буд якташ палвон. Агар ҳамон варақа бизанен ҳамон палвонои замони бегигарира, бигӯем ки ҳамаша бигӯем ки ҳамонҷа ҳаст. Агар ҳамон таърихда боша, агар инами бигӯем ки сахти баъд бигӯем ки чи аст барои ҳамо блокш кардам, брава барои ақл надора. Ин махлуқ аслан одам шиданӣ нест. мега ку як чиам аст ку одам шиданӣ нест мега. Агар ҳар кор кунӣ одам намешавад. Барои чӣ? Барои он ки инсон бобои худша намешносад, бобо калони худша намешносад. Аз ин маълум мешавад ки я валада зинозода аст. Барои бобот ки аст, бобо калонат ки аст бугӯ намедонад. Барое ки намефаҳма я валада зинозода аз куҷо медонад ки ки аст бобо калонаш, аз кадом насл аст, кадом ҳинду астӣ, и кадом канизе ки аз ҳинду овардан, аз ким кадом намедонем византия овардан ира бобо калонша. Як каниззода аст, намедонад. ҳамин хел фаҳшу фоҳиша мешавад каниззодаҳо. мефаҳмед? Ино тоқат надоранд. Ино на савод, ино да нормал аст фаҳшӣ. Ино да фоҳишагӣ нормал аст. Барои ҳамон ино ҳамон як гурӯҳе ки ғуломзода, каниззода бигӯем, як табиати ғуломӣ дорад. Мегӯм ку як табиати ғуломӣ дорад, табиати фаҳшу фоҳиша дорад. Ки медонад момаш овардагиана, ким гиҷо ягон аз Раҷистона ягон ҷо овардаги раққоса. гуфтем имрӯз даво аз тоҷикият мекунад. Аз куҷо медонӣ ки аст? Мегӯям ман тоҷикам, ман форсам. Мегӯям фақат генетикашира маълум мекунад ки то куҷои форс аст, то куҷои тааллуқ дорад ба форсу тоҷикӣ, то куҷо аст. итари данги девона ва хари хутӣ ки давои форсияту тоҷикият мекардаги пир аст дар Тоҷикистон. ино баръакс ҳамон форсияту тоҷикияти аслиро об рӯша мерезондагӣ ҳамиё ҳастанд. Фаҳшиву инам дискотекаро бибин. Бача пири қанҷиқ ҷиғидааст рафтааст. Аз куҷои омадестанд дуруни дискотекада? Аз куҷо? Кияни ё? Чӣ ба ин қадар ин рақс бигӯем фоҳишагӣ да ё завқ доранд, ҳавас доранд? Аз куҷоанд ё? ҳама инами даъво аз форсияту тоҷикият мекунад. имрӯз доғ мерасонад дар ҳамон бигӯем форсу тоҷикӣ. фаҳмидӣ? барои ҳамон инора оянда фақат генетика, яъне генетикаша мегирӣ то куҷо и дар форс ва дар бигӯем ки тоҷикият дахл дорад.
мегириш ки фардо як бигем раққосаи раҷистон мебирояд. халос маълум мешавад ки як каниззода аст, наслаш и паданалатӣ ягон тааллуқ ба бигем ки тоҷики форсият надорад. ягон на дар турк тааллуқ дорад, на дар форсият тааллуқ дорад, на дар тоҷикият тааллуқ дорад. як раққоса аст падараш навлад. халос. фаҳмидем? дигар дӯстои азизам, соат ҳам як шидааст. қурбони чашмотон ака мо ҳам ягон чи мехӯрем. одаме бигем ки бибинед чизи шуморо ман саблюдат мекунам, яъне рамазони шуморо бигем дини шуморо эҳтиром мекунам. рамазонтона рӯза мегирам, ана бигем саблюдат мекунам ҳамаша бигем. ана барои ҳамо рӯза гирифтистам. гарчана ки медонам ки бигем ай ман қабул намешава, барои ки ай мусулмоно қабул мешава. ман як тенгриян ҳастам, аз куҷо аз ман қабул мешава? не ки ба ҳар ҳол ба ҳурмати эҳтироми шумо аст. ана бигем бу рӯзадороро бигем ифтор метам кам кам. аммо атрофам будагӣ бачаҳоро ош карда метам, дамлама манту панту ягон чи организоват карда метам ки мардум рӯза аст гуфта. ба ҳар ҳол дӯстои азизам, қурбони чашмотон. хеле будем қатима кадомит будем ташаккур. дар ҳамин рамазон ҳам боша бигем ифтор кардистем, кадомит саҳархезак кардем. уже бигем мардуми Тоҷикистон уже саҳархезака задан, уже ози хоб мераванд. ана бигем ман акоз як чика мехӯрам, ягон чи хоб мерам. барои рӯза хуб аст, барои саломатии инсон хуб аст. ана қурбони чашмотон, ҳар чизе ки дастон мехӯб бикунед бигем. айни ҳол мо ҳамин шароит, ҳамин статуси, ҳамин статияда, ҳамин сатҳ қарор дорем ки мисол дастгирии якдигарда хеле дар дохили Тоҷикистон боша. кадомит дорен як камбағала ифтор битен, як камбағала бигем дастгирӣ кунен, як модари бевара ифтор битен, барен ягон чиз авсаришда харида битен. модар қати гулакош бигем, медонем ки мардуми мусалмон рӯза мегиранд. яъне ҳадди ақал намин моҳда бигем якдигара дастгирӣ кунем. хуб аст, новобаста аз дини мазҳабтон ки дар қишлоқотон ҳаст. назанен хитон ам фалла када гуфт ям гапо ошу гӯшава. мо кам кам харид карда як хонаи нодоштагӣ, як бева бечора, як майи бачида, айнан бигем ура не баъди рӯза биромадан ман фитри рӯза метам, не айни ҳамин рӯза да битем ки ӯ рӯза мегирад. ҳамо қувва куна, яъне савобиш нами рӯзда аст. ҳамин рӯз, нами шаби рӯз савобиш аст. агар кадоме дорен, як тавсияи хубтон метам. ҳамин чалпак пазем, чалпак ҳичи намеравам. 1 литр рӯған, 2 кило орда бихелен, чалпак кунен. бегаҳ наздик мешава кум ифторда пеши ягон мачитаи бозорай бибурорен, як пакетда просто монен, болошда бинависен ки чалпакай садақа бихӯред. ҳама як мачид рафтагӣ будам, як бигем намедонам, ё пеши як бозор да монуш, ё лави раҳ да мон, просто кӯча да мон. кадоме бигира бихӯра мехӯра, ягон мушкилӣ надорад. ҳама бигем ки савоби хуб ҳамиҷа аст. агар бидони ягон хонадон ки шароитиш вазмин аст, бар як 100 сум 200 сум да ҷон тагардум, як маска паска шакар бигӣ бар битешам завтра гида бихӯра. як қопча ордакиш бигӣ, қувватат бираса. нараса як 10 кило ордакиш бигӣ, бугӯ ҳамин рамазон да бихӯрем савсаҳарида. инами шабрӯз савобш аст. баъди дига рамазон буд чава фитри рӯза гуфта метавӣ, ҳеч савоб надорад дига. буд чи дига аз рӯза. ӯ мардум вақте айни ҳозир дар кор аст. мегӯянд ки после пажар хокистар. баъди гузашт рамазон дига ӯ дига алаф палаф рӯзи дуроз ова мехӯрад. айнан ҳамин рӯз да бихӯра ки қувва кунад. барои ҳамин кора кунед мардуми азиз, кадоме дорен ҳамин моҳи муборактонда ҳамин чалпак пазен. ҳичи нест, ҳамин чалпак пухтан ягон қиин надорад. пазен як литр рӯғанак да партоен, пакетак да бигирен, бегаҳ да бигем ки кӯчада монен бихӯра. ё кадоме дорен сев бигирен, 1 кило 3 кило 4 кило сева бигирен,
یا пакет да бигирен дар пеши масҷид барен даҳан шавӣ кунен монен ё пеши як бозор да лави бозор да даҳан шавӣ кунен монен як коғазак да бинависен ки садақа аст як дона бихӯрен ифторӣ кунен. халос як консовкаи машрутка да барен монен як кас дер мекунад хонаш рафтан да рӯзакушоиш да як ҷода як боло як тахтача да як чи да хеле ҷо кунен ҳамин рамазон да ҳар касе ки чизе дора бироварда бимона. Як кас 4 чалпак мебирора мемона, як кас як баклашка ов мемона, як кас як сев мемона, як кас як манҷи қанфит мемона онамуҷа. ҳамун рӯзадор як одами мегузаштагӣ як бигем ки даҳанша шур мекуна ширин мекуна мерава ҳамунро савобиш дада мераса бародарам. боқӣ саломат бошед. оли ман ниятам кардагӣ ҳастам дар инҷа як чалпак карда бурда бигем дар масҷид як диққопча чалпак пухта бурда битам гуфтава не ки бигем мепухтагӣ одам нест мутаассифона. агар мепухтагӣ одам мебад чӣ мекардам бигем мепухтем бурда медодам. аслан ака ман гуфта будам шароит мешава ростша мегум там як одам дар пеши масҷид як установка ҳамун деги чӣ карда метам ҳамун як одам биёя ҳар рӯз паза ҳамура барои гарм да масҷидда. ман гуфтам харид ча мекунам метам. сагам бихӯра савоб аст бародар. дар ҳамн тоҷикистон сагоам азоб мекашанд нон надоранд дар кӯча. сагам бихӯра савоб аст. ҳар чизе ки бихӯра ҳамун сагам гишна аст. агар ҳамун инсоф дошта бошад мардам ҳамун кӯча бидагӣ сагода бибирорен як брида нон битен амода як чи бибирорен битен ҳамон савоб аст. паррандо да як манҷик дон парто савоб аст. фарқ надорад. ҳар чизе ки ту хайр мекунӣ ура фарқ надорад. одама мекунӣ сага мекунӣ паррандара мекунӣ ҳайвонда фарқ надорад. ҳар як чиз бигем ҳамин дар ин дунё ҳамун интизори як брида бигем як шикамсер карданда гашта. паррандаам бечора паррандо ай гишнагиро дар тоҷикистон парвоз накардистан раҳ гаштистан пиёда дига қувва намекунанд парвоз кунанд. нест ҳичи. аввал ҳама деҳқоно ганда мекарданд замини замонда паррандоҳо мехӯрданд як чи сер буданд. ҳозир деҳқон нест заминҳоро эмомалӣ гирифтагӣ аст паррандо страдат кардиста. мефаҳмӣ оли халқ одамос биста. ҳозир паррандоҳо намепарранд. аввал парранда осмон дам бисёре мепарид ки шикамиш сер буд. ҳозир парранда ку ховай хонаш да як бор ним бор мепара дига вақт пиёда гаштиста. ҳозир нест қувва намекунад паридан. та дидагӣ ки гиндишко пиёда гаштистанд лавлави раҳода намепаранд. нест тохем қувва боша мепарӣ аз куҷо беқувва мепарӣ. дӯстои азизам қурбони чашмотон як ҷаҳон ташаккур ки қатима буден бигем поддерживат кардем ва масъалаҳои бигем чандин масъалаҳои тоҷикистона гап задем ба якдигар. умедворам боқимонда фикру назартонро дар зери ҳамин навор менависен. ҳадди ақал дар ҳамин рамазон бигем ки ҳамун забонтонро рӯзадор кунен ва ақлтонро рӯзадор кунен. камтар гапҳои қабӣ нанависен ва дар дигар комментариҳо хеле навистен. яъне худтонро нишон доден кадом тарз инсон будантонро нишон доден чӣ маданият доштантонро нишон доден. ман ҳар вақт тоза мекардам то ки дар дигар ҷо шарманда нашем ки инқадар мардам беодоб аст. не ки аз ин ба баъд тасмим гирифтам тоза намекунам. гуфтам мон беста пуст ҳамин мардам худшон якдигариша бибинанд изо бикашанд. ва ин чиз боз дастак шида истодааст дар якдигар. бигем хиёл мекунанд ки ҳам ҳақорат кунем ин кор буд мешава. ақл набошад дигар чӣ кор мекунем ин кор ҳақорат мекунем. яъне ин мебуд маданият. ҳамун зери ҳамун коммент ҳамун 300-400 та коммент дар ду се навор ҳамаш ҳақорат аст. ҳамаш қариб ҳақорат аст. ина культура ина маданият. оё мешава ба ҳамин хел маданият ба ҳамин хел культура мо ватан бисозем. халос. ягон факт асноди надоранд ки биёранд бигӯянд ки ин ҳамин факт аст ин ҳамин аснод аст. коре мекардагӣ ай ҳама охирон чизе ки ҳамо ё ки аз ҳама осонтарин чизе ки аз дастшон меяд ақл нест забон аст. як ҳақорат мекунад мебирояд мерава. халос. ақл нест забон аст. тамом.
همون مثل همون خره که میگه جر 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 میگوزه کو خلا اونم خره که جر جر گوزید رفت اونم جا قراد رید رید برآمد رفت کد رید برآمد رفت خلاص او خیال کرد که یک کاری زوره بود کرد که مرا قراد کرد گویا که او زور است از نگاه خودش ماده زوری کرد خلاص اینی می بود به مدنیتی زنده باشم وطنم قریب 2 ساعت شد گپ زده ایستادم قطع شما анча буд эфир накардам ба фикр нама чанд қабад ана бигем хеле ёдтонам када будам дигар ҳамин қадр саломат бошед дӯстои азизам бинависен агар ягон мавзӯи серьёз набоша агар гап мезанем дигар серьёзна набоша хеле ҳавоӣ гап намезанем саломат сарбаланд хунобод бошед падруд то ба дурудҳои дигар баъзе ахмақҳо менависанд ки чаро ту салому алайкум намекунӣ ва раҳматуллоҳу ва баракоту намегӯӣ гуфт бародарои азизам агар кадоме ки бинависем ки ман арабам ман баротон салому алайкум ва раҳматуллоҳ ва баракоту мегӯм барои дӯстои арабамда доимо ҳамин гапа мегӯм ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ дар ҳолате ки ту даво аз форсия дорӣ ман барот бо забони форсӣ дуруд арз ва эҳтиромот гузошта бигӯям ки пурсиш сар мекунам ва барои қалғои худам шурӯъ мекунам аз номи бигем тангрӣ ва барои восиятӣ саломатӣ ба орӣ ба номусӣ хоста бигӯям ки шурӯъ мекунам суханма ба қалағӣ агар кадомед ки тоҷик набошен ё форс набошен ин дуруд гуфтани ман ба ту ягон дахл надорад албатта ки ин дахл танҳо ба ҳамон форсҳо дорад бозам бигем ба ҳамон калимаҳои зебои ширини форсӣ падруд то ба дурудҳои оянда.